Awurade anɔpa yi kasa. Nsɛnkyerɛnne hwehwɛfoɔ nti Awurade anɔpa yi da wo ho adi. Awurade anɔpa yi yɛ nsɛnkyerɛnne ɛma wo hu sɛ woyɛ yɛ Nyankopɔn ɛfiri sɛ yɛde yɛgye wo di dada na wonni yɛhwammɔ asetena ɛne ade yɛ nyinaa emu. Abusuafoɔ Bible say agyinatuo bebree ɛwɔ nipa akoma mu nanso Awurade agyinatuo nko a ɛna ɛbɛgyina. Enti anɔpa yi deɛ onipa ɛka wo ho deɛ ɔsere wɔ deɛ ɔsusuo deɛ ɔde bɔ wakutia ɛma waba mu kɔsoa na kuta ugidie mu ɛwɔ Awurade mu na kae sɛ Awurade de mmerɛ ne nna ɛna yɛ adeɛ ɛnneɛma a yɛserew ɛwɔ ho no Awurade bɛfa ɛde ahyɛ w'animonyam saa adeɛ na yɛserew wɔ no Awurade de bɛhyɛ w'animonyam ama abrabɔ asetena ɛne adeyɛ awie pɛyɛ ɛde ama na wɔn a wɔhunu wo sere wɔ nnɛ no wɔmoa ne bɛyɛ wadansefoɔ wɔmoa ne bɛkɔ akɔdi adanseɛ sɛ yɛanom asumasi ɛnɛ deɛ abrabɔ na dane o abrabɔ na dane enti anɔpa yi ɛmpaaba kɔsoa na kita ogidie mu ma Awurade Kristo a okum no ɔnyɛ wasetena mu anidaa soɔ na minim yie paa sɛ oni hwammɔ da na nyɛ wo ɛna Awurade ebedi kan edi hwammɔ oni hwammɔ da si ogidie pi ɛwɔ ne mu fa wrehyɛ ne mu na fa ho to no so ɛnyɛ ɔno na ofiri yɛ na yɛ mu ehyira yɛn yɛnya nwo yɛ kora na onim yɛ dada wɔhyira yɛn firi yɛ na yɛ mu wakuta yɛn abɛpem saa bere wawowa yɛ benkum ne nifa adeɛ nyinaa mu hwɛ obi adi mfi a wadie no bio ba nipa no wawu. So this morning me pesa wo gyetom sɛ wɔn a wɔhwehwɛ nsɛnkyerɛnne deɛ ɔbɛserew nanso yɛna yɛnim yɛnyame a yɛsom no yɛmpa abada ɛfiri sɛ yɛyɛ Nyankopɔn no ɛyɛ a wɔde yɛkɔsie na ɛduru berɛ sɛ mu a wɔyi yɛn ɛde yɛaba abɛkyerɛ enti ɛnɛ deɛ wonam mu nyinaa no te aseɛ sɛ Awurade ɔde wɔasie na ɛbere pam obeyi wo aba abɛkyerɛ sei na anɔpa mi ma wakye ɛnɛ yɛ fiada ɛnɛ yɛ adaduonu nanso ɛwɔ bosome nsia yi emu yɛma mo nyinaa akye yɛma obi biara akɔ aba aha ɛyɛ Sompa 101.1 FM ade akye abia dwumadie so nie midin ɛde OWOAHENE ACHEAMPONG DJ Ken ɛna anɔpa yi ɔbɔ me chidom ɔde yɛ ɛkɔ Facebook Sompa 101.1 FM YouTube Sompa 101.1 FM mesra wani die mu sɛ wokɔ hɔ no ma na wa like ye page no bi ama me o like page na wa bɛka abusua ho Sompa yɛ abusua a yate enti brana bɛka ho bi na ebetumi aboa ama ye nyinaa ya setena ne yade ye awie pɛyɛ kama ɛde ama yɛn ɛnɛ yɛ fiada sɛdeɛ wonim no ɛnɛ yɛ bogya yɛ bɔ na yɛ gyae na yɛakɔ akɔgye yɛ ahome na ɛnɛ nso nkɔmmɔ wɔ hɔ paa enti deɛ ayɛde bɛyi no wo kyɛfa ɛwɔ mu ɛnkyɛ anɔpɛ yi yɛbɛfa yɛfutusɛm yɛwie futusɛm no pɛ ewiem nsakyera yɛbɛtoa so afei yɛade sua ɛwɔ minds ho ɛbɛba ansa na yɛde no nsia kasɛbɔ aba kasɛbɔ n'akyi yɛbɛfa Ghana today sɛdeɛ Ghana teɛ ɛnɛ no saa emu nsɛm ɛna yɛbɛba abɛka kyerɛ wɔ yɛbɛkenkan de bɔ nkrata ɛwɔ mu ne ne yɛkeka ho nyinaa yɛwie pɛ na yɛama kwan 0260 1960 62 0260 1960 na afei wabɔ awuram pɛ wodam yɛno edi nkɔmɔ a ɛbɛboa wo kyerɛ wadwen sɛn na wo ntamu hɔseteɛ deɛ na ɛka wakoma paa sa no pɛ ɛwɔ sɛ wo kyerɛ wadwen ɛwɔ ho na ɛbɛboa ma ɔman Ghana atumi atu mpɔn ne nyinaa no yɛka bɔ mu a yɛato din sɛ Ghana today ɛno akyi no dwumadi aka nyinaa bɛba ɛwɔ hɔ ɛno ɛnɛ yɛne ɛyɛ Honorable Theophilus Oye assembly member Brenu Achim electoral area yane no tenase akwan ho nsɛm te sɛn ball asɛm te sɛn edwadie ho nsɛm te sɛn bibi bia ɛwɔ electoral area hɔ a ɛbɛma hɔ atumpɔn no
anɔpɛ yɛne no tena ase ɛwɔ fie ha na yɛdi ho nkɔmmɔ bebree yɛma mo nyinaa akye yɛma obi bia akɔ aba yɛmfa aseda ɛma 21st clinic anɔpɛ wɔn korabata dunum no nyinaa watena ase ɔse tumnika na bra wɔ mo nkyɛn bra bɛgye wayaresa na wɔ mo sa yadeɛ bia nanso yadeɛ a wagye din wɔ ho paa na ɛyɛ wɔ mo brand no ɛyɛ sciatica ɛno nti na yɛfrɛ yɛ ho sɛ yɛyɛ sciatica expert wɔn na ɛso asene anɔpɛ wo takwade a mesrɛ wo bebree anɔpɛ Roman stores no nhwɛ animu wokɔ a wobɛkɔ akɔto wɔ mo ɛwɔ hɔ ama bibia yɛ kama Dr. Augustine Sister Angela ɛne adwumayɛfo aka nyinaa wobɛkɔ akɔto wɔ mo na yɛbɛhwɛ wo kama ama bibia kɔnkan ntɛntɛm so a yɛmfa yɛfutu sɛm anɔpɛ na nnɛ afutu sɛm a mede ɛmba ɛno matwerɛ na mato din sɛ if it must be done it must be done well sɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ deɛ a ɛsɛ sɛ yɛyɛ ne yie anɔpɛ yi mafutu sɛm ɛnie ɛyɛ nɔkorɛ if it must be done it must be done well ɛfiri sɛ ɛyɛ nɔkorɛ turodoo sɛ sompa bia a wobɛsom no ɛma wo akatua pa ɛna ɛyɛ nɔkorɛ nso sɛ dia onipa oguo no ɛnoa ɛna otwa enti anɔpɛ yi masɛm a me ne wo ka ne sɛ if it must be done it must be done well sɛ ɛwɔ sɛ wodi dwuma bi di a hwɛ na yɛ adwuma ko no yɛ ne yie biribi na woyɛ a hwɛ na yɛ ne yie na saa deɛ na woyɛ no wonim ɛda saa deɛ no ɛbɛba abɛyɛ wo dea enti hwɛ na yɛ ne yie adwuma no a woyɛ no yiwyam na yɛ wate adwuma a woyɛ no yiwyam na yɛ sɛ woyiwyam na woyɛ obi adwuma yie a adwuma no ɛdane bɛyɛ wo dea technically yɛmfa nkyɛwo sɛ sompa wɔ ha yi na adwuma wura aba na wɔ sɛ OWOAHENE wayɛ adwuma no yie nti no mede akyɛw nyɛ saa na meka nanso sɛ meyɛ adwuma no yie a mɛtena adwuma no mu mɛdidi adwuma no mu akyɛ ansa na mafi adwuma no mu enti sɛ woyɛ obi adwuma yie a adwuma no wie ɛba ɛbɛyɛ wo dea saa na mepɛ sɛ wote aseɛ na sɛ yɛde obi adwuma hyɛ wo nsa na woyɛ ne biara ebegu egu wonte wani nhwɛ adwuma no yie a adwuma no so ɛbɛyɛ den ɛbɛtua ka biara enti yɛ obrofo kasa bi a yɛka sɛ if you pretend to work they will pretend to pay you enti sɛ anɔpɛ yi obi adwuma na woyɛ a hwɛ na yɛ ne yie na asɛm a mekan ɔsɛnkafoɔ 9 verse 10 no ɛka sɛ biribia wo nsa bɛka sɛ wobɛyɛ no fa w'ahoɔden yɛ na adwuma ne adwene ne nimdeɛ ne nyansa ɛni asamado a wokorɔ no weedi adanse pefee sɛ ɛnɛ yi a wowɔ ahoɔden no ɛna ɛwɔ sɛ woyɛ biribi ɛfiri sɛ ɛmmerɛ bi ba a wontumi nyɛ hwee ɛwɔ asase yi ɛso na wasamado a wokorɔ no wokɔ hɔ a wonimdeɛ yɛ kwa wokɔ hɔ a unyansa yɛ kwa biribia ni hɔ a wobɛtumi akɔ hɔ akɔyɛ ɛno nti ɛna ɛnɛ yi a wo ahoɔden mogya di mu afurusane sɛ wo biribi bɛyɛ a yɛ ne ne ya na woyɛ nso a na wayɛ ne yie mpanimfoɔ ka bio sɛ ɔbɔfoɔ onim sɛ obɛdi adoa no ti a anka ɔhwɛ ehuhu yie ka ɔhwɛ koraa no yie nanso esan sɛ bɔfoɔ no na obu no animtia sɛ aboa ti deɛ mede yɛ den na ɔkɔto tweneɛ no wanyɛ ne yie no ɛda ehia no ɔkɔwura mu hɔ sɛ ɔkɔhwehwɛ aboa no ti a wato atwene no nanso ɔkɔfa ayɛ no na nneɛma asɛe sɛ wanhwɛ yi a obi adwuma a woyɛ no obi adwuma ɔde agya wɔ no w'ani bɛba ahosoɔ no na nneɛma asɛe na nneɛma aka akyi na yagye adwuma no koraa no ɛde afi wo nsam nti weedi adanseɛ sɛ if it must be done it must be done well obi adwuma na woyɛ a yiwyam na yɛ adwuma no sɛdeɛ ɛyɛ wo deɛ
minim obi a ɔte abrochiman mu na ɔde sika brɛ ne yɔnko ɔmpɛ na busuanfoɔ kora bɛhunu sika na ɔde brɛ ne yɔnko sɛ gyina si dan ma me ɔde sika no baa na ne yɔnko na di ɔde baa na ne yɔnko na di enti ekoduru mpɛmpɛnsoɔ sɛ osi dan no na sika ankasa no ɛnhyɛ da ni ɔna sika na sa enti omie nani esi dan biara ɛde ma ne yɔnko no ada ne yɔnko no fira burokyire baa ya ɛna ɔsɛ kɔkyerɛ me dan no ɔkyerɛ ne dan no apɛ ɛna ɔka sɛ saa dan wei a mema wusi ye no mema wusi dan wei sɛ me de kyɛw na ahyase no meka kyerɛ wa nka enye surprise biem enti akɔne gyina hɔ ne yam de ne pram agya wadwoa me hunu ye ne yi a nka ade abɛyɛ me de a saa na abrabote enti so obi di ade gyaw so obi di adwuma maw yi wo yam na ye adwuma no ye ne te sɛ de ye wankasa wo de na ɛbɛboa wo ka na obi atɔ ama wo sɛ twi ne ye ma nipa korɔ na ebeduru mmerebi nipa no bɛfrɛ waka akyerɛ wo sɛ me ne wa ye adwuma akyɛ watwi ka na ama me matemeka enti ka no me de akyɛw fa kɔbɔ obra ada no na obehunu ho obɛka sɛ me hunu ya nka me hwɛ ka yiye ada no na obenu ho enti me serɛw anɔpɛ masɛm ne sɛ obi adwuma na ɔde ama sɛ ya ye ne ye obi ɛna wabie store ɛna ɔde watena no me serɛw di nɔkorɛ ma no obi na wasi fie ɛna wayi baako ama sɛ tenamu na hwɛ efie no nyinaa so ma me siesie fie no te sɛ waawo de a na anya hwee no single room na wotimu no de ubetimi atena mu afebɔ wamfa nkyɛwo mpo a ubetena mu afebɔ nti anopai de na mepɛsɛ meka de mepɛsɛ meka nyinaa ne sɛ ade bia wo nsa bɛka sɛ wobɛyɛ adwuma bia obi de agya wɔ yiwuyam na ye ne ye efi sɛ wonim da ko a saa de na ye de agya wo sɛ hwɛ na yo no ɛho bɛba wo mfaso ada no na obɛka sɛ mihunu ya anka nanso na aka achi enti if it must be done it must be done well anopai mafutu sama mede ema wo akwa abanie na ya tie ya futu sama awie no sɛ na awie mu besi ayɛ enedai awie abɛbɔ anase osuo ebeto yemfa ye weather report FM abusuafo enenso yamamu nyina akyen na ya weather report ayede ma wei no eye ensusuye na yesusu enesa otu ani hwe Ghana afanan enyina ewiemu ama ne bono ekire se baabi a emepo ewo kwaye ewo ene eye baabi e wo mpoano no wo mo bekoso ahunu eye ewiemu a aye kusu no anase bosu no ombekoso ahunu eno efise efiri sabre koya de weda ebeta ayiniti ewo ho eno nti anopai yebehunu mist and fog over coast forests and mountainous areas mostly cloudy skies and occasional rain enti no eno mu no ebetimi de ensuo etoye no aba enye baabia na bi beto de ene nsuo no so try wo ma be won nsuo na etokakra na ejai na awia na yiniti saa na yebehunu yebata kwa na yempotamu ha ye wo 40% chance of morning mist enti anopai ewiem a yekusu na wonama unhunu wanim tenten so no takwa hanso yebehunu bi na ye de no gina ohanchemu aduanan afei ensuo bebo ama awia timi ato afam na se awia no bo a ensuo betimi ato afam no eno ye akwanya no ye ohanchemu aduanan ewiem hye anopai no ye 23 degrees Celsius na animu by ekwa awia no ebe pija akọ 30 degrees Celsius weather report wa anopai ye de ebrewo enienti upi abonten a obetimi afa kyineye obetimi afa
ɛyɛ adeɛ bi a nsuo anaa wiabɔ a wode bɛbɔ wo ho ɛban. Ewiem sachoy. Ekosi sen. SOMPA FM. Yɛtie ɛno awie no yɛnkɔ na ɛnɛ yɛ weekend yɛna yɛyɛ minds adwuma yɛnim sɛ bi a wonyam breaki yɛ koraa bi a ne deɛ menim baabi a wo sese aba de yade sua a yɛde ma wo ɛnɛ anɔpɛ mining brief no sei ɛna yɛatwerɛ no anɔpɛ yɛka kyerɛ wo sɛ baabi bi a wo bia stay alert, stay alive. Sɛ wo minds adwuma mu a ade baako sɛ woyɛ anifire ɛne anida ho ɛwɔ ho no ɛyɛ bambɔ ɛsɛm. Sɛ wohunu bibi a kan bibi. Sɛ wohunu bibi na wanka a ebetini de atorɛnkyɛm ne nkwanhyia aba minds adwuma yɛ emu. Enti anɔpɛ yasɛm a yɛde ma wo ne sɛ when you see something unsafe, say something. One voice can prevent a tragedy. Sɛ wohu bibi a ebetimi de atorɛnkyɛm aba a ɛyɛ aka ho biribi. Sɛ wankasa ma yɛntu ho anamɔn a ɛbɛsɛe nneɛma. Uhunu ya nipa baako obehunu bɛka no ebetimi abɔ nkwa ne japade ne adedodo nyinaa ho ɛban. Enti anɔpɛ yɛ mining brief a yɛde ma wo ne sɛ when you see something unsafe, say something. One voice can prevent a tragedy. This is morning brief yɛde ma wo as far as mining ɛyɛ concern ɛnɛ anɔpɛ ɛwɔ ha. Yɛda mo ase bebree. Anɔpɛ yɛwie ɛno no yɛbɛhwɛ sɛdeɛ yɛakwan so ɛbɛsi ayɛ jojo. Ɛnora Ghana nte asɛm de Kumase Accra Road ka bus ekonya nkwanhyia wɔ hɔ nipa dodoɔ na prepra nipa dodoɔ na ahwere wɔ mo enkwa. Kwan bɛ na yɛbɛfa soɔ na yɛbɛtumi ama yakwan so ayɛ jojo ahwɛ yie ehia pa adeɛ nyinaa mu ne ne yɛkeka ho na yɛnkɔ na yɛne Abilin eni enkomo anɔpɛ. Abi, good morning. Good morning. Na anɔpɛ apom to saying. Right. And then so ade akyea bia ye kenkan wo dawubon krata mu se enora ade a Kumase Accra Road accident bi si o head on collision car mienu a ekokan si ani kofa nkwanhye bi ewu ebi aprepra ene ade ewo ho enom eno nti na anopa bi ehye ye nkura ne se ye bebo opunum na wama ye adesua ne nkyerɛkyerɛ a ebetimi aboa ya ma yaye ahweye ewo yakwan so ene ye Friday morning a ye prepare akɔ weekend no message ben na wode ma ye anopa yi. Me dan say message am no enye message nkubia no na asama o kan say akwanhyesi wɔ Kumase Road ne so no the American say a driver for ye na mkwan so na enim se kwan no eso tutu enya o so enya botre Right. Enya botre pa ye dia botre na nam sa kwan no so no ye me pentem na makɔ yesi me pa me pentem na makɔ nyesika no makɔ pesika ba no de nsɛm bebree na etimi ba papa and again nso no ya yankasa Ghana for no yinkai say kwan ho na ye de grafo sana so say yakota anhia na de abesum kwan no ho ene de dabi yenye wo baabia right yenye wo baabia kwan de ye say yemfa ka mfa so nipa mfa so yankasa yemfa anwengu kwan ni mu baabi na yenja baabi. And also say obi kofa kwagba ni bi kofa ni chepens bi mbegu for mbegu kwan na no ho baby we mu nyina de akwansia ba pa o ti papa yes see me say ye kwan we 777 ye can the street light in this so and aka so wonti ne ba no sa akra driver ni be hu that be I thought be before driver no kan to na no ba ne ho say say na ko see o na ye too late. No professor save or more can na ye too late cry. If you have a toaster pass, what can your mean so? Say yen portos and I dare but say dodge ye na butcher. I butcher cry because of casa open in them now could be a yes, said it. I say also sorry in them
Now it's moon tem, now which baby I will current tem. And yes, and I think I'll bet that kind of driver tear so what's your main quantity to that be any sir. Portals I walk moons and you better take your time to open a quantity and open say dodge portals in here. And when you know I have true. It is patience. And yes, I will dodge a portal you are the idea and say, and you will drive in corner with any pardon echo. Right. And I yes to I did chickens in your magu quine. I will say, Jay, and Randy Diwa. Obeka say, Piana, buying meeting with Piana with this yes, sir. I can meet me at an. Very well. Yeah, that's an sadia we see a 2 and 4. A camen quan cayena, ye tiasam no a re. Now, so said ye yena, a son in an tiasam. Entem entino dawro no de bekoso abo me pacho minim se bia wan kasa we driver wo drive said driver need take care chia or tistia na chia enema be na ese ekona dwenem ana enema be na ese odwen ho ebra or driver na eno ntino ebone kokose ade we nti ese me ya hwe ye ade we nti ese me ya hwe ye driver need there who takes the here they be I can say ma bibia who will problem crosser then will feel not say oh baba not say afi there who be juma as a driver if I can say jenny ni na ofi wo there ja ofi say to say then cry ja ofi driver need there who got not see here what doing na enya kwan no right what doing na your concentration should be the road na so bedri bibi hu kwa dwen akra eto ka nim na ma wadwe munda ho concentration no enko kwan ne so because enko kwan ne so no na nya say ko wenim hwe wenim nko an o hwe wenim no ho na we still glance wash so side and so aka ho because I say the bibi free obi difference akwala bi etimi free one side ebe cross without just say now one year careful yes say what one year obi a we concentrated at me at the same way about right instead we talk about concentration and control. Concentration and control. So we concentrate here. You can control whatever situation by the grace of God. Situation may be able to confront you. Right. Now, so what doing the baby there? You cannot control. So to be concentrate here. You cannot control whatever it is that even happens. Right. Right. Abi anope maye na wase na yenya hobo amfa kasebo na ye ba ye achire ye besa edi nkomo. Me pashe me gase. Nyame nshirawo. Abusanfo ene a wote anope ye Abelen Takwanso aye municipal director edema road safety. Ono ye no kodi nkomo yi. Ose wote oye driver no tisti echi ya concentration eno ne ade ahia pa ne control ye ne sa ya kwanso be ye jojo weekend mu na ye wurei enti misro ya no ya hwe ye enti ye ko na ya fakasebo aba ye ba ya de aka nyina ebeba abeto awoso Sompa FM Sompa TV market yapo Sompa de MIG Chimwa fidi ene to Sompa FM and TV Nebema weni jie Eni aketiampa Nebema weni jio Sabra bwe mo dajini Binachiro suna udi ewnya Nebema weni jie Naketiampa so kamu Ema aketiampa Awa fidi ene to Sompa FM and TV Why? Sompa FM. Sompa de asit name Emma Ketiapa. Ye no my munsam could dear munsam in a neck as a bo. It is some near just to send me now. Sompa de Abama. Sompa FM. Emma Ketiapa. Sompa TV, MNG, Sompa TV, MNG. Oh, wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV.
Efieda anopa nana kwajoje si no nsiabre mu kasebo na ne braso wo sompa 106.5 FM enkran ana fana na kunya nkopon no wa ma de papa bi akyenyen ena no pai ensama yensa ntwerofo firo da su mu ate ho mpentenkwa na wormo aboa no abeto semufu animu a waso ne nyina ho edi aso tie ne edi ene hwe no ene ye de to a se nana kwajoje si no nsiabre mu kasebo na ensemi twa no ho firi sompa 106.5 FM enkran ya enam kumasa sompa 93.1 sabre korona 100.9 ayiko eno so asantema mu adamfo pa radio Paris France abrochima mu so enam ho sompa 98.9 ayabona henkro sunyaye night market wa alaji be kwa na abro sanum ehon so yenam afedo ma henkro sompa 101.3 eno achi no ye live ewo Bono East sompa 106.1 otachiman and a 90.7 sompa won kransa okwato emantamu a sompa 101.1 takwade no and a face sompa 103.3 and also takrade decoder no so baby ahwe FM stations and sompa 106.5 FM ye ginamu den sa franka ehim no enu achi no ya na wawuram ewanemu ngoma no so Facebook sompa 106.5 FM Accra ya na de Accra na so ehɔ no wadwempo hia wonkanto so hia sada na woche ma esu obia so wo hye eno nso ehia no wopa opa so ehia bi Sompa FM live ene ye YouTube de na afi www.sompaonline.com ni nyina ya bono boa de akwakoto obenya bia kenkanya bi nso ahwɛ anopa nsɛm a ye de to ano de di mu akotene bi ene sɛ de wo mmerɛ bio bra wo kwa akɔyɛ passport hwan na ɛka asɛmi Asantemero to force to 2 year water so me no dia tudwa sa kan swati one magina wawa etu wono mu a etu sika okɔ na wɔyɛ ne nkuma mu de broni fra omo small scale miners no e de ato sɛ kwan aban krɔfo bi fa so edi wo mo mpabroje won ho neema no ne mmra ebo ebra ankania ne nsuo boya nyame ya domo a July bosmino de kan ba be kwosoro no don kuma ye wo mra shebe de fie diaba sa PURC ombesama wo mu sada na ye bebo na fie ye wura mu a 24 economy Ghana for mo atwen ache no aban krofo de ho nsem akoma speaker emu nsem tesɛn na St. Louis Demonstration Junior High eno awa Santemantemo headmistress awadano ade aresrede bi ato Ghana benim na yebekɔ Kenya mamu eno wa bibima mu ha ya mentime ho ase bi asɔde ama nipa be se dunsia de ena mano a woti nanan mo wanse do eba ne sɛn abeka wenu mo ho anu yabobo ne nyina no a anopa nso yetena se yeda baba so mo se no nsia kase boye ne a yede anka kyerɛ mabego nsɛm nyina wa Saudi ama wo no eyeme akosia agye wo akɔde boaten mene triple A mine ejapia apamdada ya yede nana kejesi kase ebo eto awo no eye secured and secure sanitary pad nti yeba SOMPA FM. Afei ansam no ninche mu ankasa enie ano dana nya samketo ma wa Santemantemo ebra na trose ahemfo chiniye na bididi biachie na ehim so awo afei ansam no ninche mu ankasa enie ano dana nya samketo ma wa Santemantemo ebra na trose ahemfo chiniye na bididi biachie na ehim so awo menhyefe kesemu ne nyina da aye swati anase swati ni ehene yewra ken swati be priemu ewa Santemantemo a wane wachekra wane bra ngoma so Santemero 2472 ya watosumie no beto kese ya wombeti nkomo ne nyina da ye nkitawodi sonko a eda Santememu Ghana man na fe Eswatini man no wan mo antamwo sane ye baye mu betumi atratra na fe yi nkitawodi ene ho hyehyɛ ya wodo bi a ewo se amayi ne kurami no digu akwanmu no wombetumi aye ne saa na ebra enra kenswati the third wo ba Santemantemo no ye nyina nim se obepiemu na no benadane mu na watena ha ba
kopem sese na enra wo mode ni chiniye e wo manhia museum ewi akire National House of Chiefs na mahemfo bejo ko kase ye wo Asantemantem ko po manhia no e wo so kokopie hono mu a wo na ni ko twewisi enana mahemfo ekoko hia ye wo wie wo amana nso wa Kumasi Metropolitan Assembly kemi e wo so wokọ hono mu ye wi akire no manhia fikase mu enna probo no wode ekoko twa to akura na anam so Amakensoati the third ade atudwa se wo hwemo pa no a amamra ne amande ade ye ntoto na se ana wiase amansa nyina so Asantemawura wano so ka ho bi ana so eba na hemfo ane mu nsansam wanam so nti enokra na aka ho bi amwaba nan a waba Asantemawura na so se wo mo ba beto kese se ne ba na amamra bi wachira wo betumi ahwe na wakrakra ne yi. In our customs, we ensure they are diced, global, and serve as tools for good governance. In Eswatini, we strive to blend tradition with progress, much like the Asante Kingdom's remarkable local government structure for service delivery, which I had the privilege of learning about yesterday. The Kumasi Metropolitan Assembly's integration of traditional leadership into modern administration is a model of how culture can enhance effective governance, ensuring services reach our people while honoring our heritage. Swatini, hene, Ayakan Swati the third, and your tenant can watch you know, and Nana what was war. Aya Sante Dwabe Mahini, one of Sujana Santemawura and Nemuya Wakasaya, one of the same way etuja. Your presence here is not just a visit, it is a rekindling of the sacred ties that bind African thrones and people together. It is indeed a reaffirmation of our shared ancestry, our common destiny, and our undying belief in the dignity, resilience, and future of the African continent. Otumfuo, our king, whose throne stands as a symbol of wisdom, courage, and unity, extends to you the warmest greetings from the depths of his heart. He recognizes in you a fellow guardian of custom, a leader of vision, and a monarch who has upheld the proud traditions of his people, while steering them toward modern advancement. I was so I'm not done your course, so I will mention efficacy. Ene menhia fikasiem bra enkomo we nyina kwaso no na Ghana mrase badwafo nso na wono mahia na emu na abaya asomafo bi wono mokokopie ho ede krata ne kase se tie ni eche nkwanwoma wono mode kokoma yewura aban sumana babe togwega se wonyin wo nhwem ne nyina ye aban no ne nhyehyɛ foforo a wode ba se o my Ghana befa ne tempefra na fe ye free lala sulala so na yakoya nkasa ye betimi awe ama obi nso anya so mfa so obi de ato ne dey 24-hour economy wono mo de bontoa kineyefo no ewie ye Ghana fo busu ho nsem na eno wo mabo ne nyina aboa de akwa ye speaker na bra wono mo kono empanimfo a saa nsem nyina mempenin de soma wo mo no de na odi wo mo nim eye 24-hour economy and accelerated export development. Penia Wotiano, Yera, Augustus, Gusitano, Wano, Ena, Wanem Penifui, Ekoi. Na ewie no wombeche se mempeni wonhyehyɛ pa de mo man se de beye na ye beti nyinta so yi na yankasa nso ede yensa pem ye boa ebetimi apie yachi na agigim na eno no wono mo de ehonsam no ma speaker wie a wono nso giye no wo de asem bi esoma ma Ghana fo yina. Get to sample and see how they improve upon what you got, or take them on board and try to convince them that what you have proposed is better than what the person is suggesting. That is how you can get all of us to work together. But when the person is ignored, then that becomes a headwind, a roadblock. That becomes an opposition, and that retards progress. That is what democracy is trying to solve. That we work together, build peace, collaborate, harmonize, build consensus, and define what we call the common good. Once we get that done, then
everything becomes seamless. And so we are happy to have you. We have a few MPs here, some joined later. She was Deputy Minister, right? Of the staff. Yeura Abansmana Babi, Yawono, and a year, Achiamehene de Ma, Wamai Ghana, Yamra Sebajafie, and I tell say, Wobom Penny Abasus and I dream power with Yano, when Chamra Sebajafuenya, and for 1 Bribia, Nemum, or the Abasha woman, as a woman him, and in Tum, na and Mwama, or May, in Yina, a task. More hours. Ayo mama na nimsem sanya me yadomu a July boss me de de ka papa no ana wabo amane se ankane abo ebesan so apajamu biem we aye PRC adwumako no ana de sama bo na beto dwa atro se emu paja na ekwakwogina ha mu nchemu mienu akirepɔ no anan aninum 2.45%. Ye no so nyes ka keto akora ana basa beka o ma Ghana yenkanea ebo ne ne tua ho na anu anam so madam kuma ye wo ma Ghana mra sebedwafie wo munu ye omu de kumamati kwa paya dai a ne ekokoso e wo ma Ghana mu no anu ya yeten pa si eto ma mu yesese de anya hoden na so bra no bia no nkanea ani nhio bo kwa ekosoro anam so ama ranking member ya abedwako a wonm show me nyina ma hoden won sam so mra sebedwafie woda no bi ye George Kwame Abuaje ade atudwa wasenya de asantumu wei wo modom kuma ye wo mrahye dwafie wo mtiase wo beje atum amana ye adwuma. Gas price has not gone up. Exchange rate is going down. These are some of the factors. Exchange rate, the highest for this year was, I think, $15.527. Okay, that was the highest in this year. The lowest was 10.20. Currently, exchange rate is 10.30. So, why increasing? And inflation rate. Okay, these are the three factors. The inflation as at March was 22.4%. April was 21.2%. May 18.4%. And then June, the research says is going to be around 16%. So all the three factors, it has to be an increase because all the factors are going down. So we urge PURC to come up and explain to Ghanaians. And I'm going to also inform my chairman, that's the committee chairman, to summon PURC to come to the committee and come and explain to us. We can't accept this, that all of a sudden you just say you are increasing electricity tariffs to 2.45% without any explanation. I was your way around can remember. Ya bejokua adoma Ghana yenama wode won sam so mra sebedwafie wakan bi Yera George Kwame Abuaje and watch you say PRC fo no won ba sama won ma mo ba mra sebedwafie na de nti ankane aboakwa ekosoro no wa ba be chechim Ghana so afo a wo hwe amana ne ho nsam so na regional integration services aka ho e wo man mu Yera okuja twa abrokwa wono anso na Northtown wayamra sebedwani edema de hye wo ho na pani di atudwa echese se de kane na nka wo kwakoye passport akwantu krata wo bebre abu afaso ebi kura etimi di mfie ni mfie achi ansa na nse tumi aka no ene wo matwa ba de ahwe ano amasa hawo no nyina efiri ho enti efiri ne de kronya de awo kwakodi santen so no wo se obeye so afo se wo nya daje bompempe ekọ wo matena ya hodo a wo passport na okohunu se nipa be se empemadu oso kura de egu ho a wo montimi ankwankogye ni nyina no na eye sade emunsem etientira na we no wo ka ne pre a kire Ganafo anye pre mfa se passport no enye obi agya pade na kampese wo ye nya obi a wakwa kurakura hwirenhwire ehiama obi bia wo ye Ghana ni te sade ya na website hiama wo no sa pepepe ntise sei de friend se Goro Boys no wo no yi ni nyina de afiri ho enti uhia passport a enha ho mfa nkosi obi so na wono ma ye hyehyeye pa na yewura ekire mu se de kire yen sentwerofo. And we want to use this opportunity to raise awareness that we are not going back to the old era where you have to be stressed and inconvenienced by having to be told to go back to the passport application center for your passport. That led to a lot of frustration and considerable anxiety, and in the process, a lot of Ghanaians just abandoned the process. There are quite a number of Ghanaians who still think that it is just propaganda or a fluke, and so when they are filling in the forms, they do not provide their addresses, and that has been a challenge. We want to use this opportunity to confirm that these passports are being delivered via courier, and that
you need to provide adequate addresses, accurate addresses, so that these passports will be delivered to you. And no, amana for Euro kuja to block na watch the passport once mono said dio here no fi address and our office there baby I will be ano one the better ama wonsaka enti efiri na de kro the friend say Goro boys first year sume so na benten so open ntemo a na watua sei no wono mo yini nyina de efiri ho na enche bia ebo a obetua e de aye passport a akura etimitua bie no eno wono beyo eno en what really dey say ablakwa on fees enti eno so what the better. And those who thought that they could collect passports on behalf of others. But we want to emphasize that that opening does not exist any longer. We will not allow the Goro boys to infiltrate the system. We want the system to remain robust so that we can protect the sanctity of our... Let me also state that the earlier announced reduction for ordinary passport booklets from 500 cedis to 350 Ghana cedis remains alive. Parliament is now back from recess and we have worked on the fees and charges bill, which will soon be laid before the House. We remain committed to that pledge and we take the view that passports are not luxury documents, they are essential documents and it should be accessible to all. North Tom Rasebejeni ya wonoa na ya manone so afọ Euro kuja to blokwa ene chire nsemi nura de chire yense nchirofo Jumadi Sunkubi Baba Koso Wama Ghana Emu, where your constitutional review secretary Wamo Ebaba Shasani Berna Ghana Yama Marano, Emu Sakraya would be a waseba, dear here see a sesame dear here, see a Donny Muna Fea, Jimwa Genchra Wotono, Wamo and a Dianimo and Ebabe Disage Main. Now, way area Ghana this year Binua, Wamo I won't call for my show, and not one Wamo Baba Tanase, I took a Saja one Margin Chere, Ebisa 117 year, and who here, so was a Ghana. Yamamra 1992 constitution no a ye kruche de gu hono no e wose tumi esakra mu man jeje na South Media Sonko mpanyefo bo amane se nyame ya domu a wachina eda ana beba so enmreba se no nan abapa minute no edunum ena wombara so betumi age Ghana fo ajo nkyere e wonkrofo amaman so ade afirimu na wano nyina no abeya na montuo pa sanse woman no babia yedu no yanyini pa ena nsusuye ne ajo nkyere wodo ya ebeba no e kire se Ghana ya mamra no ye wo constitution no article bu hono mu a siyasasa no a ebeboa amamata Ghana no asafa na ntuma pa ade afira ebi nso krampo hono mu a enyasa na sesa no ne hia na momu osi ye hyam kena na yamana nya nentu papa gina so no eno so yade a ebeboa Ghana yi papa na anti constitutional review secretary na tro se sani abayi a wo mama no beto wonom na Ghana fo a ewo nkrofo mama nshonso wo be hunu se wo me ye Ghana fo wo mo kan man no ho se bi odru abato a wo so ba abato aba mane ye yenti no wo no safo no nyina ba kyerase na wo maje wo madwen kyere wo mo susuye ene wo mo nim dia wodo bi ade aka ho na wie kyira wo no makwa wa ikike nyina de asiani amana ye doboa na atumi aboa ma de Ghana ye pese nya na ye hwehwe ewo ye mamra ni mu no atumi aye adwuma saa amano ayeje ye toa ensem no eso ya transam no so dia na wonua ye ka wo se anopai enana kojojesi no nsiabere mu kase ebo ekoba je sesemprenmo ye boni din na adanse hu ne mapapa ya woton wono enefiri tetentere bra na ye mofrada ye na ye munyina no woton adanse hu ne ma na na nadwuma pa ne nadwuma so no ne no kuredi enti wagina mu saa besi ne ya me no wo kasai ehon nso na osika bie kura wo no utimi to adanse hu ne ma edi koko wie dan no ma yeye nti afi na abesha ase ana apeso wie a baby adanse hu ne mapawo na kwadwojesi company limited ko ba jesi sempremo anopai won ede ayen roso no cement nchense de boda so ceiling buttons mo ene adanse hu ne ma nyina te se penti wode aso yasena yede to awo wo mai Ghana nso de wo ba bia wa esemframa na mo won kran no wa hwe no Tantra Hill runabout ne so ha ana 0204 355-040 na wone ekoba jesi sempremo ne nkomo na nadwuma penti no Central Steel fo abonabaso se eba wiase nyina wono ene to adanse hu ne mapa asembia ama na honso edda enam ne nokredi enti anopa secure sanitary pad kan ye ho
we are ababa we see wunyinta so a secure sanitary pad na mekasa e de ama wo se fadi wo hodwuma wunya ntwa abra ma me de ehia wo secure na ma ye secured afe wo be ma na peso to ade de che odofo enkankan na woda ya na wo de secure sanitary pad aka no ho na amanema nyina asesa eno na nataba no so ewowa eno achi pe cotton wom enti etime so heavy flow mukura wo hunu se heavy mu no wo a be ye ne gel ema wonsa anye watade mu fin rodro map bia ntum we ya make no wo wabu nsa wie na ni dane tewo so ma secure sanitary pad eni wakagina mu eno nti oman mu ana eyo no empanimfo a wo mu chebie eno ana dodo na bodin se woro pe enti se wunya ntobi a na entem watobi ne bo no nso efo na eye papa kuma sese mama excellence cosmetics adum pizza te ho ana se kwada so est taxi station kane asempa pharmacy lenum ho kwa wonse kane dodo mu apampam so tofo edi ho adanse se no na wode fra wo nema ya na edi wo mo edwa kese anopai midimafo herbal center Dr. Time da so se yare be na te so a wo tena ho abra ne time ne kura no bra no mfata am nto so na wo honto wono energy stroke ema usanya hodin gina wo na so bio sanko boboro wunya wo ba bia sisi yade ana se ukotodwe ena sasabro abubu wagu ho ebia na ye diabetes ana adwonso twemu yade hypertension na kidney de ye mmoso awo na anwo ye mfamfene fichire yade a yato ne din se kwankro no ene no woko ma eko anopai ukutaye mu ena yade kase na esommo hwehwe no poku ase mayira enkran ha ya ana kumase agogo wane abansuku no edi nhwene mu Dr. Time da so wase ebre kitwa bi na oyade no ase atu na nyamenso ene yaresafo anopai wakan ho ne yade kase no eto awo ye dan ye hutia waba ye ba de aka akire ye the best wa so Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do be a new? Se me feel London, echo US. Eh na no crowd wo kura from me bo mamania. Na papa mo hot say. Awurade aduma haboko. Na kujejesi, echo basem penemo. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Echo ba, mesi wo boduma kura sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na kujejesi company limited agiba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adensi hu niam dia. Obia se na kujejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wakaso a. Ehwo na wo bia koto adensi hu niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Eh, ekwo ba sempre mono no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo. Ba ko abu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokua se nkran ha. Obia se na kodwojesi eye bemaba e wo dansi mu. Woton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just say the board dance ro. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu kodwa free. Akra wi ka so depo. Ene pokua se de no kra to nchen ya. Wosa wo bu akoteman, Tantra Hill, Iron City. Amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen ya ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwisu Accra road Femesa opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Kujejesi Company Limited. Hey, Kuaba Simprimo. Hey, Mido, Edrano Pa, Wutimi to Boise, Echichi do. Now, so Mr. Midi made the Yas toothpaste and then the brush and the Kuchimissima Minyahumaka. Sentina Yabokoi. Na media, my all time favorite. Yas herbal toothpaste and then the brush. Abua me amase say, Menumsua you and answer the Asia. Myself in me BM. Now, Unkrasa missing ayo fita says Richa Huma. Na eti brightens. Yas whitening toothpaste and then the brush and then me do shimmy. And then I was seeing fee. Na Yas total care gel toothpaste and then the brush ni dear. A bow was some who buy. Demoni na. And ma wonu ye
sham. Oh yes, Enukretodo. Yas Herba, Yas Whitening, any Yas Total Care Gel Toothpaste, and any brush. Ebusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas Toothpaste mo ahodo and the brush abejaso abeboye. Kweku, minim se waye me kraman nami. Now so ebony show one baso. Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom only and then it's not on, but don't support as a condom. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumika imu. A Hana do one aircraft. Hey, and this Accra and put away the mo. And yet the Muampa. The said Atlantic International University, America Memu, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am more. Oh, Mr. Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send the 2 months and 8 years cano. Me connection na encheda nkoye na esakakra say wa page mu ama hodiam bam connection na mu de wai wo ba de kro ha ba do kro ya ke stroke nso de wo fa no small chese agidi wa wu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia kuma say owo agogo opposite government school no na nkran so obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244 774 282 and 0500-727215. Midimba for Herbal Clinic. Wudima for Newa. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Ketriapa ampa yemoamo ene twen se watwen yefe yeto akase no so na medu wura santimantemu Small Scale Miners Association ye wo Ghana yefre omo Ghana National Association of Small Scale Miners enura santimantemu won mu konhyemudie na enhyemudie na se na wo mo twerofo soronko yewura Michael Dujamfi ebekasa no wache ne ekoso nensen no gold board aba ya wo mo hu ne se ne nhyehyɛ na adwempa a wo de bae no ebeboa pa ma wo mo efiri ama no ne na wo bebu ye fa so esa esika okɔ ede kro no etro betwa na emo wo mo ye timamufo a wo mo ye ne nkakra akra se won sabeko ano de se tie bia wo ho behenhan wo mo na nso se nya sa na tie gold board fo e bae no ene wo mo nkrofo adwuma wo mo ye ne se wo hwa na binu mo abo apian ye beba na ye se ye firi abamu na de ne kyerɛ sɛ sika okɔ no yama atumi krata empo wɔn mo ekura nkrata ye adwuma no wɔn bɛba ho so ne yɛfa nyansa kwana woti de ekutaw nyinaa de afiri wo nsam ne no ɛna wɔn ma yɛ nsɛnkyerɛfo nhye mu sɛ sompa de aha na mpanimfo ne tie na mo kan so ekɔ akyiri enti saa sɛ me mo mmɔ so na mpanimfo nte sɛ nya saa na wɔn asoma wɔn mo a ɛne wɔn hwɛ mienu. It is with profound disappointment and outright condemnation that we address the continued attacks and acts of aggression perpetrated against our law-abiding small-scale miners. These acts of brazen impunity, seemingly escalating with each passing day, are a direct affront to the rule of law and sometimes give a doubt on the government's readiness to adequately protect its citizens. In fact, we speak with utmost bitterness due to what our innocent members have been going through in recent times. Currently, operations by security agencies are scattered, uncoordinated, and unregulated.
ɛno ɛyɛ twɔtwerɛfo a wɔda Ghana National Association of Small Scale Miners Asante Mantam mu deɛ nasam wɔn mo pɛnim paa na ewie na titinani Alhaji Musa wɔn nso de bɛto so sɛ nhyehyɛ wɔ hɔ nti sɛ aban ani abere sɛ yɛsika ɔkɔ no wɔn mo ebi mfa nkwanta nkɔ baabi a wɔn saa nhyehyɛ no so na obi a ho ntɔ no kuku board ya gold board ya aban ani abere idea eboboa ni na gold board one na de baba small scale miners one na de board no baba enso na yenya so nwie and obeti ye woti na ye de bia obi sori a no obetake so ye be sra ba ye person obo succeed enchi on maye ntu sa skill to phone na for so obi anda ya some person we operation ye dem say ebi ni mo right so ebi ni so aso ye from pay for so na tax force engaging na etini category na free that so be sorry na oye operation about this go on etini njina ɛno ɛyɛ Alhaji Musa Asante Mantam Ghana National Association of Small Scale Miners no wɔne titinani Our Asante Mantam Kronwa no St. Louis Demonstration Junior High Headmistress Yawadano Owuahene Michelle Akwa na wɔn nso ade adesode ato abatane ahwefo nyina nim sɛ asa wo hwemo pa no a suku die Achurchofo wanum ye wanum afamu dio na emu mufa kase no aya na gina batan show wase ne wo hwe saa kerikoram foforo yi a abide ba yi a eboa pa e ma de kire koso eduru ma bia me yewunu nkoda no ba bia wo munim die no koka akoda bu won ma ye ne mental saa no a e ma wotumi nu sa akoda no wo ye ade won konta anase bia borofo samu ana akoda no ne nim die no ekosoro anam so amode ade srode atoa so ade ama batan se wo mo so moa ebra nkoda no wo mo apo abafie na yaman boni kwame redu ene kopie mu adwumadi asonko a na ekoso ewo suku ni mu ene nam so ma OWOAHENE Michelle akwa wode nsemi atudwa sei ehu se Ghana adisua na kwa se de ya kire me ne ese mentro na no amaye ba de memedi madwene fa ho ne ya na ede ntina ye de nkola we ya shas nti wo mko secondary school no na eto aso a minim se in the years to come e ba benya nimdifo a esen wo mo akodada because yesese a obi afa na adwene bibia ya kire wo se we yesafoa e de na ma ne yesafoa dade e wo ho ni we etimi di bie ka egusu madwene ho aka bibifo ye nyina I ba come back to the same answer but different direction until the enim se beba ne next year nam se do ma start e wo form 1 enru so mu nru na ebi o mu de na kwa animu e chen omo na eno achiro no de adesode to Ghana banim se wo hwemu a enai so ame akwan ya wodo ya won mo yenti no wodru aya Ashtown emromo de kro no a Ekase dodo no a wana won mama ne no amana baba fanti du bi a traffic wo pa enkoda ye won mo musuko school ho no se won mo twa kwan mu a ne mu aye den nam so nti wo mo sere senka wo mo nya zebra crossing kra won mo anka betumi aboa wo mo bra adesuafo no apon suku a won mo twa mu a keno so mu nsem no ebekɔ yama wo Yako highway senka o meye zebra crossing we anim ha na high school eno de ye 2-1 na mo a tisi nya obi no mo be ya yako rango kram de letter kra ko senka o mo ya ko mo nye zebra crossing e wo ye anim ha se de be ya cars enam CSC han mu nyina na mo se public school ye major problem aye be bia on say titi no nanka egugo la ofie ye o be bia egugo se ni be bia je se ye ko cars nyina je se wuchi yenya de bi na ko mbetimi de van abesi wonanka na wotwe afa ke be ye nti to matu aka because eno ni ade edreni empa onya na ya na ehia na ya na MP ni so wa ha na bua ti won say ye sidan bi wa ha na bi so ni nyina ye MP ni shiti but unfortunately ono ko eko standing for vice nti na amanioma hot minim say the new MP obetwa de oye I was your way a headmistress our St. Louis Demonstration Junior High and no Kumasi Ashtown room. OWOAHENE Michelle Akwa Yamana Boni Kwame Redu and na Ode Ebreye. Ene yenwe kase no bra medo ko Kenya mamu a wo ma hunkro Nairobi. Eho na menteme ho ase bi atweneti. Kama yese wono no de wo hwe emfempe mienu ne adonu nan no mu a Waya kire betwene ti won potem ho mewie binum ti nanano won se do saa ne nyina ye se aba no de sikato akese bi abeba wo mo hwe obotom a won mo ntimi ntua ntese wo mo fo wo se kokko e de kire aba no
na afimweni wo masa keka won ho bio na eno na nam so ama ewie ne yese teacher na bi kura police force on the bench ne kokoshe wo mo adaba mpono achi ekowie no watina nanam won sia no ewo wo mo nsa no na we nyina no nipa be se dunsia na police for ne asrafo ya tu etu agu wo mo so a wo mo tina nanam won sia local food abakade enye diane ne diane o ye wa diane ne wa diane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eje ayarehwe na emuno na Urungu Hudson wono na eba nipa fa ahodie ntetia so a wotua no pa ehwese enkoso na wode ato nsentrofo anim echese no kwasem ni se de mabunu nani asi abre ne de wono ye won ho ewo Kenya se ya ne hinkro Nairobi na afi Mombasa no adaje ne posokra na meka se no posifo eba ba bia mempeninte ene ba bia kwamra se ba bia ho ne de bia wo makwa kwakire nsraban wo ho a won prekura ma nipa enkro ba bia na de friend se nso hye se ya tugu wo mo so ani ena afi visa boate gas no so wono moto se de be na emabunu no wono mon konko se de ni kwanse wono mo sei na so pansa ntrofo nso enkomo nyina ye ni de akire de besi akire no ye mfa nkame ye tiefo na ebia fe no waso afidie anopensam a ye de to a no bi ene se 24-hour economy ya mampani efo ho da ya wode aba no ehon sem wode akwa dance speaker ama speaker nso wabo akire what began last year as a cry against the cost of living has morphed into horror menteme ho ase atweneti o ye kire bia timamufu aye nipa du nsia na ati nanam won se do emu ahenan eprepra anopai na ase bi wo ha yemfama na nakodjojesi company limited adanse ho ne mapa woni na ewo afi ahote tama wodwa so a obi age atum na ye Ghana hai ene eyo no na ofanso wa pobuden ejina ye etumi bo ho ban kra edi free ene dane ho no secure sanitary pad sada ena medima for herbal center Dr. Tamda so eda no no wose yare bi ete so bra no fata monto so e opoku ase mayira kwan no so ana ase kumase santimantem no agogo na one hwe man social media these are being called the Gen Z protests. Authorities can't contain them online, cracking down offline instead. Justice for Albert Ojwang, this placard reads, the killing of the 31-year-old teacher and blogger earlier this month sparked this latest round of protests. He'd been accused of defaming Kenya's deputy police chief, and while police initially said his injuries were self-inflicted, 3 officers now what's say wo pe expert e wo Ghana ha obia wo de e bata no ho e ne brand ade ba ko ye 21st clinic for brand e ye se wo mo sa sciatica yare e na sciatica no nitty-gritty
emu details deɛ yɛyɛ nkasa ne nnompe no a ɛne ntiri na ɛfa wo to ase fa wo sirem ekosi wo nase ho adwuma no ɛyɛ 21st clinic ɛna ɛyɛ ho adwuma 21st clinic say won ntiri na ɛwɔ wo to ase no a emu yɛ wo ya na wo na ma no wakyea wo pa wo tena se a na sɛ wakyea wo to no wo yɛ bɛrima deɛ bankrofo susu sɛ wayɛ wo to enkrofo susu sɛ wayɛ wo to firi sɛ wo tena se a sɛ de wo si kyea no ama yɛ wo sɛ because omo yɛ omo to no wo kɔyɛ ba yɛ ka kyerɛ wo sɛ wontimi ntena se for 1 month dis o gyina ho wonnim na obi bisa sɛ na nkyɛnkyɛn ho saa na ka sɛ onye bibia na akɔ force ho tena se a wo to no ba ko bɛkyea na ba ko so sen ba ko enti sɛ wo bɛrima bi a na wakyea sa bɛka sɛ ade bɛrima wakɔyɛ ne to ana na omo sɛ wo de yɛ musuo bɛrima wakɔyɛ ne to ade transgender for no ka ho bia na enti no bɔmɔden sɛ wo to asentiri na amo akyea amoada na yarefo ama sese yedidi ato so se wakoye wo tonti na ayesa na nso ye wo to ase no ena ye wo ya wo srem na ye wo ya na wonamo a na ase hu su yie no bra 21st clinic ne mo a eya yaresabia etisiatika ne de omu de agidi na nso nye no nkwa na omu sa ade ba ko ewo mu ne se wo fa ba bi na adwodwo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension me se bra clinic ne ye nhwo eye 21st clinic say yenkran ha Tantra Hill runabout and wo mo say wo free Achimota mo and a wo kwa wo ofuro bepo no wo be say 21st clinic ne billboard signboard na ebo e wo nsa difa so and wo free amasaman so na eba wo furo soro ho no a eno nso e wo nsa bonkum so etie nyina Tantra Hill runabout eye 21st clinic tema Roman Hill Church na chi ho Kaswa New Market Obom Road Kumasi ehwa overseas and na no achi sunyane regional hospital first gate no eno na di nhwanimu ansa na eno achi ade ba ko nso ayenimu pa no eye tachiman GN Bank dandadanu mu eno omo omo nkranza Children's Park Takwa Roman Stores Takra de Efie Kuma number 9 taxi station ebi wo brekum goso ena oboase for 21st clinic it was 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic still one more a sciatica expert
bia bre du se wo bojas no kriketin kekekeke wo dada ho eno eye sompa today babia wo bia ye mo ache e mo akwa aba e de ba nyame agi atuma manipa agi atuma kasafidie sompa 106.5 FM enkran na yenya sha asiese ya ayese yenu aba afiri soro eba esese pi na hyehyehye ne bo enti sompa 90.7 na won kransa wofa ma ekofa kentampo efa kosifra wano no ho ma wotifo nya bitie sabre kro na sompa tachima 106.1 wono nso tretre mu a ema ene asantema kobo shepe ena afi sompa takwa 101.1 wono nso acha mu akwa kopiem ewo takura de aboboa no na afi sompa takura de 103.3 nso age wogine woto pete saa wone bunu ena bebo hye na sompa doma 101.3 no wono nso asom we nyina ameka ni munguma no so no se twagwe ni ewo sompa 106.5 FM ehon so na ya ubetime de obi a wodi na wodade no wode befa na anopa ya boso amana ko bebia amanyame atibi no wode ehon hira abre o awodade mu na ahya no so se yenya bobomu a ensem a edi atwaguo anopa ewo ententamfidie no so online portals no so ewia na yewura nkratanum na yaboni nyina boa na fe wahyehyɛ ne te sɛ deɛ Messi ni wahyehyɛ fie no eno yɛ wadwen kyerɛ mu ntibere so sɛ wobɔwura mu a na wo nso do wadwen pɔ aba be pia deɛ yɛ ka no eba ne sa ya menchia yɛ mfa yɛ nkɔfa baabi a yɛ mfa yɛ na deɛ yɛ ka no wo nso wode wo nkanto so abem ana sɛ wo nsusue ene sɛ deɛ wadwen pɔ ɛkyerɛ wo na hyɛ no nso sɛ adwenkyerɛ no ayɛ sɛ hwene wonua obia deɛ fata nanim enti ya na wahyɛ no nso na uba mu a enye de obi aka ena asumesi kan sei ena me nso me kan sei ede atua ne so ya na wo nso de wo de aba ama IFA sanse adwene no ya na ente ba konfo etirim apam dada ne din no anopa enye menko ena mewo ha sɛdeɛ empenin ka sɛ entasuo nkon nante no me ne emma papa akintena wa mienu ena yesi penye menko ena mewo ha sɛdeɛ empenin ka sɛ entasuo nkon nante no me ne emma papa akintena wa mienu ena yesi edua sɛ tekuku anopa ya yesomo ewo Ghana today so na yenua Ransford nso de nam sɛ eye Facebook ho a yesompa 106.5 FM YouTube ne yesompa FM live amananefo nyina ho na won mutia no pay enti anopa ba bia obi ayemo wa mo sɛ mfidie no dɔso nanso wo adwempa wo akomapa na wo nsusu ye papa enti no wutie sompa sɛdeɛ daache no enkyirima nso benya de pa na won mafa ema pa makwa aba no pay na maboboa no ehoboko de bia didem wonderful enefie me a me senka me hyehye me ho nanso me be no mafa mo ho ama adwo na afa no okay so no de ono na adwo adane efiada no na aya na menim ba bia na opese woko serious o so we na dia wa mu ba na no bi yes okay we sa dia nso okay aha ya me check weather na me see there be me she eyi atade insatenten there but still na me yes o san kata so san se nyame aso yesi no aso ne yesi si weather ne mu achele kama me dey ba say dia na mi wu ntino kafra ba weather ne ba say nso e ma na ye de eno na wan hwe ya na ati afa so na wan hwe ntimi nkwa adwuma true ntimi nkwa adwuma obeda pa na wo ka krekete teachers wo ye good apam asa okay krekete so ya na betuwa ya wo bo nyom na wo kan no anam say akroma ne akokɔ de no yes and Mr. Kuma has 2 children the children are Mensa and Dede okay Mensa is a boy and Dede is a girl oh wow okay teachers dey in fact oh my idea no correct apamo no my idea papa pa say ye wonu uhunu kwan ya wo mbefa so a wo de be ya nwom
But never this easy. Oh, yeah. Because I knew the Obi Akai. By a case what is matter. Now, the yen you mutua. The book of my Bible story. Yes. Nay, the yen. Yes. Our which was Sunday school. No correct. Till now. That's who. Say, person me be a Bible ne kura. Now what can't be see me trim say who free. Genesis. Now ko Exodus and now ukui. It's yes ana e besi en nyom no me kai from Genesis to Revelation. Okay. It's nyom e wo ekwan bi a e ya the chef oni use the trade a e mani easy. Ebua e mani ebua pa. No correct. E na opese uhunu nyamene ewo mu kura je nyom. Nyamene ma ewo mu no. Nyom na ebiebie nani. No correct. Because nyom ababe 50 years ago, 30 years ago. Okay. But I did be a Western book mu 20. Ebia kwatu. Bosumi echa. Okay. Now echa with 3 days you cry now refi. Adwa no kra no waka no. Enti o he bosumi yi kra na. Se yebuza se after January ment ben ne wo ho. This okwe January. Ansana. No kra. Okay. Oh, teachers, you're very, very good. Yeah, more on my boss say one more year, dear. Yeah. One more year, dear. Teachers, yeah. Until all professionals can boast, but the teacher taught them all. That's right. Wow. I'm so glad. And pay attention for you more. Nana duma mo. There you are, Muhammad Etisho. Teacher Mahama. Okay, President Mahama mo. Wait, Nana duma won kransa. We teacher. I want to say Nana duma. Ayo, minimum say Nana duma. Nana duma. Aduma. You. Oh, you teacher ni on. Wachira dia ma ise kura kwa ahomegem. Oh, nice. Bestel wo nya ikire. Okay. Oda so akire. Say once a teacher. Always a teacher. Yenchia na no pay. Mo na ye ma akire fo nyina mo. Wonu ma ewu nsu nyame mfa okra nsi yi. Na what she be nso. We teacher what sure what dear class 4. Yes. We wonu an what to say. And then ne nyina no. Asase omu nyini da. Omu nyini omu da so te se de omu che na. Maku na ya na wo mo sesa. But wo hwa mo no a no wo mu nyini. Me kai me teacher ni bi o kire made way back primary say class 1 was a class 3 or bibi sa. Apama na ne ehu no a de wo te ya no tie. Ene enya nko a. Wo ti me kura kire no a no ohu kura no wo ne hwan. Kire wo kire mu a nipa so masi mo pa so na hwan wa kai nipa kro. But na de wo te ya no wo te. Uri nsa de kire no so ma teacher for ni timi omo ya ade pa o. I remember said those times ye ho no no na most teacher for no mo ya hoho omo nye kromafo omo fu baby ne ba se me ne oda so ka sei free say me P2 madam Salo. Very beautiful woman. Wow. Koko me se na me ya me ko ye Mama no sani ana akosu ye ka no. Sani otie o. Sani otie na sa no otie. O wa hoden bibia pepe. Nyame ahede hira wo mo sa. O da so ti kro mo ho se me ne wo kase. Oh, okay. This why native. Oh, why native all these years. Omo ya ade pa me KG madam. KG madam me ne wo kase. O da so te se de otie. Oh wa. Wa kai me madam baako madam Fachwa ona o si keji wa ho ye pension yanka keji ne ka kindagate nti na ni nyina the same asari ya ne yaka ni nyina bom nti ewie won se keji no ba na se ya wire free kindagate nti me kindagate madam Fachwa. Madam Fachwa is a nurse. Na oda de ni ti nso no teacher. Na wo de bonyo manesa. Sira semuni. Nto de madam be ba wo hwe na nimu na ase enema nkoyi wo de fifie na eba. Mudi agro teacher. Wo de begumo so. Nti enyaba sa ye to no nyomo a oda de ni tia ewi na wa soda kire yade. That's right. Those times na school ye de. Serious. You kura wo dimirika pese wo ko school. Adi say eyi
kubolo for na na class yede na class yede wabo we de so kubolo ma bo bi pen o so we dey what's your don tire book asemo kubolo oh wow emre ku ne abechime ko school ni aso so mu ya bo we aso na so me sani chamachi meba bedru fi amachi ababia bia han papa busa say dey na ye wachi obesa bom bia ka because my head any kwansa me ye that's cool. Wow. That's cool. Esi ade esi nkora no wa ba no wo mu fili o na say esi ana o mu nya fili obi nti obi banti enne no nkora no o mu ko teachers no nkora no say eni wono mo te say nei no bible ni ho sa nti wono no da so wa be kire wade no ko nya fe no no bedi agro bi enu ti a chine nko wa be ka say tia no wo ka say tia no so obo wa asema ba be school mu ho but first no so dey mo bit me twene ba adni free fie ma ne ba se teacher ni mo no what me twene ba so ne nsa de se o and no teacher me na hwetro ampa so de ba ma teacher ni abo no but ne no obi ntin obi ba teacher ni kura beda ne nsa aka akora wo school sanu ma no nyina no asesenti ama school no emu nsa da nya de se face na pam enti ansa na sa obi bu obi ba teacher bu obi ba na o ma ba school mi papa we na sha ase Mr. Mfojo okay na ye editation enti say ka so be inspire cow COW wan hunu no twa na ba no di sun kofre akra so akra bone Yakubu okofre ne papa bae ne papa bae a busa say teacher na wo akra kitikiti we afi na okomfie nso so inspire cow na ntwi abo akra cow obeda na nya man inspire mosquito ntontom mosquito now say cow enti wo pa che say bibia obetimi aspere wo teacher na teacher say so one dey wo akọ school ntie onim o say okay any aspere na teacher jina ho o say papa yi o say bibia de da any aspere there's a papa bomba ya by teacher ni mental so school hospital lady is say teacher say na dey spare Yakubu papa boafu say headmistress amam nke ye tomamento enti e free ho no na ewie ya omo hyehyɛ mra sɛ ma ye ntie obi na me sɛ Yakubu papa na dey sade ya yo we dey ya boy wuda dada no dem pa na kane na ekoso a ene otu ani na hwa a onta nhunu bi ntia na amowafe tete no tete no apam eni ma memfa onko wedding ase ayefrase okay sesi anema bebre asesa ma say woko ayefrase kra hardly pass ubehu sa na ema ni bi I just say be a typically local wedding bia bia chire baby and abehu sa de no okay first woko wedding a bride na hairstyle ye pony ayampo ye tifufro bianca pony ho no kre na o mo de sa na tibi na so ya the crown no esiso no asese gloves to say the yard da funu now when you say we the socks bi ba ya na your friend three sisters sa socks no say o ya wedding no one hye bia no one ya wedding no o de na nimu three sisters no de anu abu aguso miensa okay yes three sisters na school for kra pepa no kre one mo shasa na no omo mpaboa no apameto no say tie nie yes just empa sa mpaboa na say da ma me ni wie timi de ko hye Woodrup no so baby. Wow. No would you bride the pass the pony. Oh, I send the gloves. Now pony pa na mo me wo mo ne pie kama na fe ye the crown no. So ene why na obehunu say crown si ne so wo wedding as. Na wedding gown kura na chen bibia. Esi na asise hwan. Na enya pony a
na che say ye dru asori dem ho no mo a na so foje ne mic obi wo ha no mo a owo bibiti ayefro ya say aware ne nkoso a won sore no won kan ene se si ano mo so mo advocate say bibisa wo ha Bekan sana before the main event 1 month 2 months and okra bekan kire asafo mpanimfo enya se yakwa so dem ho na ye gi yani a nya wona abegu aware enya wona wo ba be ye we e kokra de ye mpani ena kana no so ye ko reception no a ni asehye balu enya balu e handkerchief ba sa balu sino ne uko Mia ya hudo bi omuyo balloons ne de ebi mo ye and ebi mo so cra first ne ebi mo use apple o shesha apple adiem say ya na one more ton and then no mia hudo bi ye that emu asesa first no na akwankire bi no mo nso ama bi no mo nso hubu abo mo ja yi duku ni tri so set ni entoma ko fa say Nesi yini mako na ayefro ne kadwamo ayefro ne kadwamo ne mu ode enne no ma nyina sesa enne sanya ma nyina no nya de abehunu bi apam nhunu de hunu na apam ye gu aduane so ma ye yes obi ya mefa ne de hu bi nche ye gu aduane so ache o so ma me awi aduane na yedi asi wono mo no yedi kama empanyimfo ne ba be yi wono de sa dada de ere de ya go so se we dada de asia o ze dada ya san kwankuma asi nchen eno na wote hono mu ana o kare ji yi de be na menyini se menyini tem na me so mbe se dada ram papa aduane a enam wagu so pa se na pam se na enye kwa wo emu nsam bie bebre se na da are na mu ana odi so ore na no kwa no mu njime nwe me kai be papa kwakwa mu fa wo de nam si wo sa de yakura be ba no ba ko pe ba ko fra no ketu abi no obatie ejide bia no wo de bia bia na me prese ba be yi ni chance ta se aduane no be ko na nam wagu wo no chai enya sam ketu o njime nwe se na timu sa adwendwene egu papa no because enam na o ma chabo bia nya bi no ansa na eba no amakwa na pam nam no kra no so wi ni nyina wi ade chamba sa beje ejene no on ne kra anwe because o wi ade chamba beje school fees ya beje akohoma obebo wow so wo ejino enioma bi asesa enioma bi asesa ni egu aduane so ya bi asi wonom na utimi se drum ebi so yetimi de aduane ni nyina bom na ye cha namro no yetimi cha de guan wezi tubi utimi wo se last person oba kanka say bako ni se ye papa no mo asemi ya na wo kan apam me de growing up no menhu se ebi efi mame aka say ye ne papa nyi skanti no aduane no memma no ana say wada su bi edinti ne de woni dabi bibi menhu bibi asa ene nye de bia so na wonya bi there are days it will say no mo feel there be so wo hono mo a na wahu se niam mu asesa nye de bia na bofo ko wura mo onya na yes but ya nka se ene de wa fa bia manti no ye ma no ye ma aduane woni but ene no when you wuni no contribution no chop ye ma ni bi bebre wo hono mo a ni tichu ni omo awo ete awade ase no che say atete ni pressure omo de ma papa nom ye de ma papa fuoi an ordinary me kura was wo koye me your bad ye bat an ordinary eto da na an ordinary sano na amenne no ma dodo no we fa wo mukunu no machi no sansa first na sa de na hardly so obehu because se ne kunu ni bi kura no a na ofine ways and means a ode mankunu dada amfa bi ama wo na first no so na nta na afuo ewo wo ho ni ntino ye ko afuo mo nya den a ebenya banche kakra eti banche no kura no mutimi bo no banche ampesie apa minim se sa de no mu na yes ya bo banche ampesie be tuma ko nyirawa eti no na ye ma me no find ways and means a ewo se be aduane wo fie bache na no asa e ma bi no ma men kan sa wo mo hye de ni anda age sa apa enti wo be ma no wanyi taku wanyi sempoa amfa nto ho no mu a
woni ho adaje obeba na obi de sene oh yes enti wobetwi wowokunu but wotwi e wa abonten wokunu wampana obetwi wa abonten wona wa kana no na metie ayibi man no na o kase one ne yiri ni asem but ofri adwuma baaye no ne yiri pra apra na wo pra wa pra gu ne so te se de wo se mura ato atwera abonten ne wo se na do ba de na no wo no se na so me pra no wani twetwa he no hu se me pra so be sore ba bia wo no so wo hu enti utimu se ebuo bi asesa ana no wura na ebisa ne se won check betimi abase bia ono be ma no sokora no ya ade bia ma ne yere no akohu ebia won so atwempra bi oba ne ntimi nka yes yo ba bu hod mo ba no action mo onkasa ma hu ba ne ne ye be mo hu se bibi koso ani obi nso ma de wakohu no wa abonten no wo hu se wuntimi nyama nje ne oba ne na mo so se ya ani ye wo ma bi no nso ono mo ne wo so bo wo mo ho so ko dwomu a ma bi no a wo mo te ho a wo so ye de wo betumi bia de akoba wo kunu no mo fie no apama no so nya asem keto but wo de toto Canada no ho anyeye asesa ene sa nneoma ni nyina no adane ye nhye de nhunu bi se de na first no be hunu na dada eba bo ni obi e dubrika dada ye sa nneoma ne nei ebi ni ho biem na de ono wo frɛ adwuma ba no aba na eyi akora ne kura sia no na basa kona na me wo sina semkreni cheso no de enkola ho ade ayo ana akola ho ni kasam ne sa ne o ma ne de enyo no pressure no doso ena no pressure o wiemo enye easy na de na ma pressure abasa ena no pressure no wo se ema no pe bia ade wo ena me no so kwa na pe bia ade wo ema no me nyina bata pam wo hwa se ene ya kama na to ema no chirim nti wo kwa aware a woni se wo kwa ya japade won kwa hwe se wo be ma no so kra no wo ho beto bi na ye nyina ya brenya da bi ejis wo hwe ba ku mienu miensa na ho kire no ye mo a afi no wo hwe ba bi a woni ti bepe mo a wodi benya bie se wo se na etie no but first no na wutimu se ya papa no na won mo bread ye ba na won hye da nhunu pi sa se de ne no wutimu se papa bu won ma won na ma adwendwena da na so no se tie nie ni ko mu kura ebu obenya na obi ahwe bi ama no ezo wan na ekwa akohwe e de ama no nti ye nyina sa akonya we so ne enkan fa nkire ma nom ne ya papa nom se mu odin de na so so edrume bi a ye mpagi ani hwe kese ya na wandi she ka no eno mo fo ze na geyi se wona mo nyina se na iwo tirim sa adwire o se o shia be ma ana onu ukunu neti na be ma ne aso wo struggle we hu se nipa we dire nko o how bia nse da ni ne ho saa but sikasemu no o struggle kakra when the she say me njai saa be ma no okay Benya no wona na nwe abo jina nachi okay wona ekam ukunu kote bia mu eden a jina nachi na ebia wutumi se bibi pa ekutia ne odi twa ana odi sia na achia otare ana wai wutumi se effort no oguso yenso atempeke wasi ni pebisa ne yenyan no okay ye sheni nkuran ye tainachi yeah ewo da kro de be wo e bi wura sa pepe oba san so asikare ba be ma so no oba ni hunu so e bi mu die o mu ho boa to the extent say woni oba na di hia no sikare baba na pam no oba kire wo oba no say ka ne no ori nkusi so what you say luma na de bo na nyuma ne wanya na mpa enti wo ba twene tan afi no wo say already no kra no sabi o atwantwantwam yese ba ma bia no oba atia aya no wo hwe ne say woni bie nti no ne wotie ebimo wonya bia na ohunu se no me kunu no o taste wo be fa mapa enti aya na ne ma no so sometimes wontimi blame wo mu pi ebimo so timi check ne sa se wo ba rasa ne kunu woni ne kunu bebre ne bedru ba bia anka ba ma no benya sika ababa ne fra ye hunu bida afi no no ba ba kire wase se ni sika na kura na na abu an ma ni nyai mi wonka wonya oba kire wo se ne dan ni wo sie na wonka wo bi wo sika anka oba wa ko nsuo so anko ntimi nsi so what ya na so mani di mo wonu aduane mani di wa mo mpa ya pan so anko ntimi nye but enna no emema no bi no so so dio mo bo ekokoduru ba bi se wono so yeyi an wo kire wase
Woye ya no beso ma ohunu se eye wono na de no ho no wono na ye ye. Enti di ope no de obeye. Obi abonje won kra. Wona nya ni sika. Ya kati babia. Yes. Etwa ha ne etwa. Yes. Ma Odi ejira ba. Eke ka wo odi eye. Ba ye wo ma no de na ase ye mo kan pa. De mo kan e bokoto de. Mo twa babia. Mo ye ni nyina. Nice one. Mo ye ni nyina. Na birthday me was special birthday greetings. Oh, okay. No problem. Ene me sofu ba ku birthday. Okay. Pastor Theophilus Yanka. Okay. Oye one of our pastors or ICGC Strong Tower. Haifa. Nyame nhyira no. Amen. Ni dedication and commitment. Just papa obedu asore hwa anopa tututu nu. No ho. Okay. Check sound nu afa ha nu dimirika nu. Hey, eto da kura na me yem hye me se wo bebo fom. Just say nyame nhyira no. Wonye ne kese. Wo ahofama awurade. Papa. Wonye ne kese. Na adwuma bia wo ye no. Nyame enhwe so no onhyira no. Nti Pastor Theo, special happy birthday in Koma Wai. I appreciate you pa. Nyami enhyira wo. Amen. Nti me wo hono no. Ene WO1 anane. On Kransa. Okay. Commercial bank na waye na adwuma. Say security officer. Sompa Kransa. Ewo wo mo esoro pe. You. Odi na woda. Ono se me na woda die pa. Na ensem ni bi trendy o. Patrick wo ko baby ana. Ko baby wo. Se nkomo no na atwe na ba. Ba na no so bo. Me ka me kira wo. Chai. O zo ka kwa ma adwini nyanko so. Wa fa ne ho ankasa. Danjona guard. Ana no odi ni baby ana. Oh, Patrick wo efe. Wo efe pa. No ho efe na wasa afa ho fa ka ho. Color combination so. Chai. Babo no. What they are to so kura. Enam so obenyam. Se nsu ato. Because we be find out we chire. High kwa ho. Eda wa mu yi na wa bu. Esi ehu ba bi ode kwa. Enti no bi so address ya. E wase yetete no. Eji apa botre no wo so bi fare bag ya. Yetete no. Medi achire ahwedi enti. E wase yehunu ba bi a wo kwa bi na eja. Madam akosia nim ho hwe. Wo no abeka madam akosia na asoma no. So onkoje tomra. Eje bi kwa na oja. Ene enye to. Haji abeba. So ati ase. Enti brother Patrick ene wo fama na efe. E wase nekura.com no koso. Okoso. True pa. Na ensem no ebi ne namo. Yewura nkrata anom no. Yewura Brigade. Okay. Munem no. Oh. Yene me get the ade. Ni sikenti. O se say. We ase nyina enem no. Oh, wadomo Ghana. Se mempene Domahama ne na hia o. Okay. Nti also o de $20 billion war man ama yenso yetimi asesa ye niema bi mo ni apema ko yenim kankan se ye ni abrese ye pese ye wura TV tinum ni aye de ensa ye biribi no wo so e no asene nti we nye IMF bosia free wo de boayen nti enenam pa Ghana ye tira ye ye betimi ahome kakra holiday no on sakremu asabawo na no de na yes, Founders Day, you do call August 4th. So must say yes, I could be 21st September. And the ye Ghana. We ban no abasano. I say school. Can I know what young can waiting? It's a see no ye here day. Well, so my yes, it's a holiday. In the year, who here dear, but any priority ana. And commodia who do be no more. And so was a man for con. Ne tete wo manfo. Well, ye meti me aka no. Na you will see doing ketianso say easy. Na djuma boy ye sa constituency kura na no bi aba woman to be. Na afi Abrekuma North. Ya to aba wi akwa free ye so na awe ne we so semia
na still easy to home so means yankoto aba no fofora o seda no kire say wo muntimi nya adwuma no nti yanyim fi wo munsem one nkrofo nyi eno nso amanfo edi ho nkomo papa na wo de yenwura nkrata no na afrefo nso nya kwanya mrem okay na mamemfa we enhyase wo the chronicle mu we de teto na yempeke course no MP for Asen South kane soafo abedi ekira no wo hwe homesuansem so Reverend John Intim Fojo na sem di opanyini no o trend me na me ka kire wo na yesi video bi na anu ya na trend wo eyi X so ene ye ho mfoni a omanfo di ho nkomo efa mrantie mienu bi a wo mu free ba bi abaga na ha mo fefe o manu no ko chese ko jina eyi ye aki ho Independence aki ho na chese wo mu di o manu etuem abo afedie mu no wo mo ye de wo mo pe wo ho omotare mu sanwa me na me ka kire wo ene omanfo hu ye no om si na ye ti ye kurom ha free ba bi abai be ye de wo pe edien ene ye kan de afa ho ena Reverend John Intim Fojo say asa aban we yankasa no wo mu nse da nhunu amamuo no so saa wo mu opposition ade ba ko mu de ye wo mu campaign eye LGBTQI+ no kre sesa ade we yi wo mu ba won be ye hu adwuma hwe se ehun komo kra de ye ni wo Ghana ha ye nka ho asem kra na obi akobo ho wa wo se ene aban bai wa kana no atum ti se san komo no kra de nye wo mo ne kan ye galamse o hey LGBTQ chese aban na kana no atum e wo san ne ma no ho enya de ebo akra ni mfo nyini da ha ya akokata famiensa ehun sem enso e wo the chronicle the obokrata no emu na pamu bekai Tema West constituency women's organizer Emma NDC amenyokunu Paulina Lamisi ya mre bi wo mo kire se maami eyira aye mu enne wo mo kire mu ese maami no wo mu hunu no enti ebusuafo na atro petition dia koma amenyoku NDC Saint National women's organizer pa constituency sabe mu wani wo bi hunu wabo adwuma no oda so ye organizer ansa na wo beyira na bepim enne wo ma hwehwe ma mi akire kwan ya hwehwe no wo mu hunu no na se amanyoku NDC wo maka wo ma no atomu a wo mu ntimi enye bibia emfanfa ho eho asem e wa ha ya wo mu ede ade sede ma menimfo nyine so eda kratafa etoso mienu very beautiful woman ne kon atwitwa kokko kama ena woda ha no se ye ho asem so e wa ha AI must be demystified. Aye. Teaching alone is not enough. Brian Achampong and Ekache educators say wo may emu. Okodi dwumadi esunku bi wo Unimark. En wo de sa ensem no ekotu dwa se ye kyerɛkyerɛ nko a classroom ne ne keka ho no. Eno nko a entimi emmoa education no. Ema ne ma nko kan na abafu nimdi akwanimu. Enti wo mo hwesa wo mbe take advantage na eno nso ehun komo ene wa ha owuro kuje to ablakwa ene wo kire mu ese we ye daily post wo kire mu ese nevis ahonsensem wo ma na ye fo wo mai emu kane se de na goro boys wo mo tete wo manfo timi kotwe sika kra mu obi na enko wia se sika no wadi passport ne so SOMPA Daily Post eden nsem no bi aba eno so na ye gina ye bre no e kire ye se yemra takwa na ye meje won so adwen kire enso so anopei ensem a e trende e won krata no mu doso ensem a e trende e doso ene anopei say offer the new publisher or say COVID-19 is back in Ghana. Health Minister keeps lips zipped. Ochese yade COVID-19 na asanyaba na osofo hwapomden sam so na oboapa wa miena no ompese oka ho asam na Ghana fo hunu. The daily gist de aba NDC agenda out. EC bosses must go. Na chere se o say NDC fo atirimu pono se say de apie omanya atudwa ese EC boss fo e wo ho nyina
ɛwɔ sɛ yɛyi obia adi efiri adwuma no emu ɛne ne ɛkeka ho we ne nsɛm ahodoɔ a trend no ebi 0260 196062 0260 196063 ubetuma afrɛ na waba aba bɛkyerɛ onso wadwen ene anɔpɛ ade akye na ade bi akye a ɛyɛ mu nsɛm no ɛna yɛde ma Ghana today Ghana te wo sɛn ene da dua yi sɛn na Ghana ɛkorɔ ene da dua yi sɛn na osi hunu ɔman Ghana ene da dua yi ensɛm ahodoɔ a ɛbɔ kotodwam Ghana man mu nsɛm ahodoɔ no emu deɛ wɔn na ɔpɛ sɛ ɔka bie 0260 196062 good morning. Udini baby okasafi. Bema na medipoleo. Meda se ye ho ye pa no pay ma yentio. Na po de fan chiwa for mama pay for me anyway. Ono ben at oben. Me chana po na ono so second security. Na ono na kwa me koma tamema Bena Chim ono so wa mari sinum chama for security for my life. Me chata pay for me anyway. Na Mr. Bayeba, yesterday Hokuma can start election for our economy, and I find that Women's Bank can when LGBTQ, hereby, or by the first 6 months, 7 months, Yanti some, even about more media, more than I'm some 24-hour economy. Women's Bank 24-hour economy and not or more the whole document, Eco Parliament. Women's Bank and no budget much sika or mode shase. Na get it less issue there. No dear INA or IABB ho. Gana for any name. Gana for the Gana for that from the Women's Bank and that for economy the parent or corner. I could see the Dama. Let's tell ourselves the truth. Right. Ubet imagine ye. Okay. Yanso ye da se bebre. Wo de wadwen kire ba. Good morning. Good morning. Odebo apoma. Nyame adom udi ni baabi a okasafi. James Kofi ni mi frɛvi chamso. Me da se opani ma yentie wa no pay. Anope de nyame shaw na ye be fa ta akwa nkanya isina matia kwa nso teacher ma NDC eye honorable Daladi. Ana MC ana MP ye chia omu nyina aduma wo mu bo takwa ha. Right. Me brother me catch you say Mr. Afudom ho sene ho echoku no. Ye be city guard for. Nso tito o ko sesi anope ko hwe de ho aye. Right. Mr. Afu omu tan de nyina ba kwan na no ho. Ye be sere nso tito. Ana be sere ye nua no ma no. Se nso tito. Se wo ba ko square Pepolo bi efa sha akura no se dia wo mu no ye betre o mu pefu polo bi she enkola no right na o mu monitor drivers na o mu fa mu ma wo school no nso tito bo ho a na o fi akura na no ko nso tito kura o tieti akura no se o mra be ska no tedi debit enti mu a mu fa taxi ema mu ma mu kasa taxi fo no o bo ho be ti akura wo school a so be hwe se akura no be ko class da bi no wasi no no ko passenger tinuti no waja akura no no nam nsuo no ne bag nyina afọ nti e be sere anope unu nyame adwuma ye da se bebre no so wadwen pa wo edema yen e wo ha enom 0260 196062 0260 196063 ade akye bia na ye Friday ye bo na ye jai wo de wadwen kire eba Ghana mamu nsam no de we ne bo kotodwam de we na apesa oka bi asambe na wo pesa wo de tudwa ebe ma oman Ghana etumi atumpon akọ nanim 24-hour economy document. Gusitano present 24-hour economy document to Speaker. Policy kicks off on July 2nd. And the 24-hour economy, you see, 2nd July, ena esha se ye adwuma yewura Gusitano enro de honkrata akoma Speaker eno ewo ha. Yeso ko ba bi a ye birth and death registry no a paper a short ewo ho enom. Birth and death registry paper a short ewo ho enom eno nso ehon komo ewo ha ebedie ene anopei anase yedie trendy o man Ghana mu
NDC agenda out, EC bosses must go. Or say NDC amayoko no omuti mu po nyina ne se yebepam EC adwumayefo na ewo no chairman ana chairperson na be de chirefo no yebepam wo nyina o se ene de enya atodwa apie wo mo ano. Owura Johnson ese don katia se ekoba no flag bearer NDC a ompoponiti obegina mu. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay. When to me, 0260 1960 0260 1960 O Frenado wadwen chere aba anope o ba be chere onso wadwen ene fiada ye bo ensem no ene emu nkomo ahodo enyina sebe ya bibia ebetume akoye kama ede amaye. Good morning. Morning, James Coffin Masaba, no, me brother. Meda se my enti anope. Anope senior wo kasano. 24-hour economy NDC. Right. Yamia Yadum on the 2nd July. Ebe take over. Na nuna ye bompa say Yami Ajipapa Odiama ye president. Jamani Mahama. Yami Mbwanu omana hondi eduwa. Onfa enye juma nega na fo enye juma ye. Right. Na me brother yisi ejuma. Oma che Mahama wa dani ye kan pa se ye ba. Ye be pam sa ma mi no ho no. Ohun eti ye ka se chief justice na asemi. Mahama emra no di ye juma. Ultimi pe ba ya no apam obi. Right. Na yisi empani fo ndi omeko. Anu de omeko. Na yenyete uba ya o kofie dabi emra no ye di adwuma e wo maimu enti obo follow mra ni pepe on pam obi just like that enyeta judgment debt Ghana bitia wo pam obi no wan pam de kwan pa so to a o man ene be boka enti wo fa kwan papa so no wan pam no afi oboko yere ase bebre no so wadwen kire obetimi afre na wawuram anopei waba be kire so wadwen. Good morning. Morning. Udini baby a okasafi. Yeah, PRO. Me da se PRO my enti wano pay. Yo. Ano pay nyami nchwa wa juma wariyo. Right. Pa bichia shikonabo isatela na MC ena constituency executive ni. Right. Nanko ma samudo. Ewude Azibiara John Mahama Oriye Biara Onamambra Kwando na Oriye. Yehude Ghana no onye Mahama dia onye NDC dia onye yin na anya dia na Oriye adi ma amenawo yehu ayeden wato ya itini na yen fanya na agene ye for support me right ye the support na ono no obobo abe na wabua awoso memfa adesre into insuro toto ene da mefa taizi na moroko baby na mefa taizi na taizi no fa school mo from right awofo mesra hon oye na yare fakara ma hena mba na wo ma yenhwe driver na yare fa no yenhwe ni ye driver fili bi wo nim the way ya wakasa wakale metramo from no right. I think a small boy be there 7 years. Not in a car in the front. Now, I'm not in a car. Piano say Abadiu. No, I don't know what the train go. When you drive on the coin or car, you know, be some of them about. Numbers of men can remember putting I want a day. Enough had the year now. It's about some never car. I will follow one more with you wonder. Okay. One of number, what for car, my one number no. Driver now, driver no onye papa. Sheliye, last not by least. But for drivers, motor riders no. Insure people, division commander. Only you are not just motor for no. The motor for no one how again papa will cream. So say my who the division commander one man number no. Authority that want to change motor riders no. So 200 across one man can or NDC or MPP.
asama ba yini MPP yini NDC right akona wanam do watakwa no onye bedase anyanya n'ijua yenso ye da se bebre ne wadwenkyere abusuafo yeguso a ye hwe anope trending issues a aba Ghana maimu sede Ghana te ene ehon nkomo na yedie sede atakwate ene ehon nkomo na yedie anope Daily Dispatch ose yewura napo Matthew Poku Prempe ono ne yewura Baumia ne kopre akonwa edema NPP 2024 ode asem bia tudwa eno so trend anope papa na asem nyina o kan se Ghana for moma yenka no kware aban a wadi bosome nso yentime mfa ntoto aban a wadi emfie nan eho enti ye na ye aban wa ya ade onya ade no eye too early enti no or say let us be rational. A 7-month government can be judged like a 4-year one. Napo eneka sasemi Daily Dispatch emu and also yasama trendy ewo ha enum ene anope ene afoforo pi eneka ho a ubetinde wadwempo aba ewo ho enche yebesan akọ na yakọ fast sports no dia bro but they say the ensama trendy among for reason concern about ensu a tone ahwe a ewo say awofo ye concern about ye man awofo a ye han a driver for na wo fa ye mako school no yes a driver ni no wafa na ntina wafa no wo sa wo de wani hwe edi ache hunu se fa wo de akora no kɔ no bibia ekoye driver for no so se musi nkwada na nsu eto a nyɛ sɛ wasi ne ntino eno ano no sɛ ade a car no betime wura school mu okura betime de wura ho no wasi akwada no usi ya no wura school dem na usi de car kwan ho no 19 so no mu akwa ni nyina ya ade a emmoa ewo ho enum. Good morning. Good morning. Me ba cho wudi ni baby okasa fi. Emmanuel. Me da se bra iba ma yenti o. And then me da se papa. Me the man family back up. Motor rider. Me brother me dey o kan ho asam. Me see police station ni ni honoma division commander ni fee wo mo to make so me fa. At the police station. Motor rider fee chi wo mo nyanko a opini china so ekọ wo mo de kọ hono. Wo mo ntimi nchi wo mo. Enti wo mo ni say eya de papa. Ya to free no ne say. Adi bia a disable wo communing say wo she wudi mu na wo bodo ma wo next neighbor. Utimi ka chere say oyidide ana me bo. Adi nti na motor riders no wo mo bie azon pipe ni mu. Na wo mo na mo police from to inchi wo. Adi above the law. But so commander Mambra will see you honey in this question. I didn't know what pencil and a woman to motor riders. What we answer will be answer at my home. Hit me for passengers of 4. Maybe come on fee. No woman to make cafe. I beg you, try as much as possible. Say, over MTT the commander here, but feed you home. Yate. Yeah, you need to be some identity and all bomb. All what the woman because to the accident to my home, that I didn't pay you yet time. I don't think that you hope that a woman decided to say, we a motor rider. We are accident, I didn't count 9 and I want to track. Yet the city they see of her. It's one chance, yes, and one more. The changing responsibilities of motor riders and one more drive a woman rider unnecessary. About your medals. Right. I'm not paying any show. Amen. Yamisha is a tailor. Yamisha MC is a commoner. And a consistency chairman. Amen. That issue of motor noa or more overloading or more BS or sumuno. Yegusua, your name penny for a casanaja. Eto de bia ya na penifo na otwe wo ma na omo so otwe wo ho kakra entino yeguso ye kasa we are hoping say free next week ikobia no opportunity bam na omo ma ye kwan na ye na omo betena se wa fidie so na yesua ana ya ye mpensem ne ye no nyina botaye na ye baako se be ya oman no ebetu mpon efi se oman no mpuntuo no enipa ewo mu ka ho bi enti ye kan nyina bomu a na che se ye koye nima. Good morning.
Hello, good morning. Hello, good morning. Sorry. Went to me Angina Ewoho. Ubet my friend now waba entino. All the concerns in summer a hamunina ya mofre editujano. Ya notini na down. Ye fre ye nempanifo di hunke nkasaye ye di nkomo sebe ya ibinya wo monti asa hwena ombeji ye pene no yenso ye no mo betena ase na ye di nkomo nti no the moto issue no wo ya agenda so pardon then say ye be fre empanifo ama o ma be yi ano. Good morning. Good morning. Me ba che odi ni baby akasafi. Me da se my enti wano pay. Okay, I can say motor does the phone once maybe now, right. Including a push for the Ancasan. If it's the last week, your boss will come on to me and that. And maybe I begin a comment anymore. Pray for two. It's motors. That I didn't share helmet. Right. Right. It is our occasion. It's anti-helmet. Which I can say now. What you question if you a person na kwa for nim ranch right na civil ka ya ko dim ranch ane sa I follow for 2 years for me free omukromu a omba akoye ebeyi ye sanye mo hin ai ne musician free the crew e ba kla to platform president ranch no na okasi akoshi bi wo that ya bagda omo so yo ba right. Hello. Okay. Me da say, nyame nhyira wo ne won so adwen nhyira wo de baaye. Uwura mu a ye befa wo enche bia na ye kɔ Accra na ya kwa kofa sports no e de abro. Ma yenka wo say number no da so edam 0260196062 0260196063 na wabo awuram. Good morning. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay, I think say baby any panwono or challenge. Ya friend no wa frɛ or ya homa no so wontumi nkasa. Menim say or challenge into obetimi a reposition ho na wa fra ebeye yende ewo ho. Good morning. Good morning. Good day ni baby a okasa fi. Yeah, me pacho PRO. Aka asamne eni bima okelitua da na oyi. Yes. Oyi pa. She motor ride police for nankasa. One nankasa wonji mrano do. Police for no so binom. Small boys na wa ba police kuno. Won so so kita motor na abia boys no woye. Ebe mo bi a we na be 12 years no butu abobo ya. Wọ́n bí sẹ́dẹ̀ ní license wọ̀nyí. The main remedy in ọ̀dẹ́ police fún wọ́n jí lẹ́kọ̀ọ́ àná wọ́n títí wọn. Ẹ̀wọ̀n àbá wọ́n títí wọn. Ní wọ́n ejá wọn náà wọ́n bu ètí 12-year-old boy by now wọ́n ọ̀dọ́ wọ́n school. Ní olùtú àbúbọ̀ yà. Wọ́n tí nà àkyè nọ àkyè náà nà àkọ́ ní ìrẹ̀ ní bá nà àkọ́ ẹ̀sìn àfẹ́ no wọ́n yà 12 years. Ọ̀wọ́dọ̀ ọkọ̀ school. By now olùtú moto. Olùtú àbúbọ̀ yà. Police commander, I'm a division commander. Ombra, no match same if what him double confident for. Medasi bebre, once we bet me a friend, our basso, young for being so ever ha and anno pay 0260196062 0260196063. Good morning. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Okay, I think say nipano baby owono onti yen kantino yen westi ne credit ewo ho. My emphasis that ma 21st clinic woman no pay waso ya sene 21st clinic no omo ya yaresabia yesa yade bia nanso yade pa ye brand now budia obi anim ye no sciatica. Good morning. Hello, good. Okay. Yade pa ubodia ubia nim yen na yebeka se ye brand ye ya shenso de ene ne bata yedin ho ene ne ma ya ye din ahita ba bia no sciatica
enti hwehwe ye chi akwan. Good morning. Hello, good morning. Okay, yɛmfa ofre dwumadie no ensi ha enom na anope yɛnka wo sɛ 21st kene ke kuta yemu ide wo ma asɛm yɛ tietia wo ma asɛm a ɛyɛ tietia nyina ne sɛ bra wo mo nkyɛn na bra bɛgye wa yaresa ɛyɛ yaresa edimu ɛna yɛ weekend enti no sɛ wadwuma no Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday wentumi ankɔ a wanya adagye ankɔ clinic hɔ a ɔkyena mmemmene nso kora no wɔn bɛyɛ adwuma enti no kɔ a wɔn bɛboa wo na yasaw yade sorry na sadia wɔn akyire mu no yɛsa yade bia ɛma yade mɛma yade ɛma ne mɛma na yɛmu yade wakɔfa bi ana sɛ bia wo yade sononko bi ojo ho ba bi a enye a wobɛkɔ ɛyɛ 21st clinic wɔn bɛhwɛ na yasa saa yade no ɛde abom enti no frɛ wɔn 0540 311 311 0540 311 311 wo takwade a Roman stores no hwɛ ni mu pɛ ɛna wo mu wo yɛmfa sports yɛmra yɛba yɛbɛtoa so. Wonum so ahwam de mu ni nyina Pepsodent de yenim no dada o enti wasan de bidie lemon ene mint akabo mu aye de ene na kire se yesen adamfo no no ebem wonum ahwam na abɔ se ho ban afrika kawa bia mu to Pepsodent charcoal toothpaste fetwi se na ma se ho ban abre bia. Okay, yatna se heda gudam nsam ena eto aso afi da gudum nsam na ba amana ne nsam bom sanso na fisam enso no nyina ena ya boabo na edem nsam ebe dan na tifo ena anopai ewo dwumade ne so ntina tantam se nkwa ahoma no so na yenkodi nkomo kaka ansa na de nsam aka ne nyina enso edem nsam ede ama ya tifo ye ko ha so folk na yakwa kodidi nkomo kaka ye ne owura friend Ismail Yusuf oye deputy NCC PRO Edema House of Folk National Chapters Committee no on a deputy PRO Edema mo so wasan pre so be NCC chairman yakwa homa so na na akwa kodin komo obani otime kana pa ya jama good morning the SOMPA 106.5 FM so good morning me ba cho bibi abako de me ba cho anya me bibi abako pa yede nyankopon ase anopa de yeti wa homa boko yenim se enche na House of Folk National Chapters Committee no mo election enche bia na abaso na ya ben wo de yemusa o ahobo abe na mo ye de awura mu. Well, my charity for na end up being so as and then let me also take this opportunity inform them as with this glorious opportunity me. Like I say, elections we were supposed to have held it about 2 years ago. Na edu baby no na
COVID and some social gathering into na Emma in so 2 years ago you come the supporters and I delegates MI another 1 year mandate say Yamfantua intimidation. And I DV Emma last year na Osaka a hold elections and me so there was an election committee in place. Only now so no education somebody to Nema Akye. Now the only challenge that we had I no ama elections adley the various chapters also your chapters every all the regions the chapters are under the regional bodies and many can say chapters do mugu elections. Then they come to the regional level before the national level. And then ama elections, actually, this will be briefly. That is all that I can say about the current NCC elections are ever be. Okay, now a brother party na supporters now. And share them say NCC election no ever so. We are hoping say it me and I say it me conduct the elections before the season starts. Well, so for now, no, the modalities are elections no more about one thing, which almost all the regional bodies they are complying with it. Yeah, say before this month we can be now chapters in no what me elections the regional elections and send every year data every general elections no about one thing. Yen fi honum na yen wura mu has mutim na ne din komo kakra supporters no do na last season na chant say coach Abubakar Watara and as a later part of the season na supporters do na chant say Abubakar Watara no omo mpane say mpanefo ina na fi honum na ko technical advisor to the board enye demotion na dem Watara na supporters no ko amote sanse we say no mo fa ne say well coach Abubakar Watara in fact make us say Oba he's had his ups and downs. Oba has a human Obana na we in year you win the hearts of the supporters. Me can say a demotion or a promotion. No so it got to a time and has folk supporters in Nano. I think the majority of them were saying Coach Abubakar Watara and Pamono. Then as a board no it also affected our match attendance because some of the supporters were not even going to the stadium. One board no supporters na akuma so ade e da momo by doing away with Coach Abubakar Watara, and this was an unanimous decision. Supporters across the country take year. We held a meeting with the board and then the management, and unanimously, the supporters, indicated that they were not interested in Coach Abubakar Watara. That was even before the season ended. It means that the board had no option than say manager na audit team I season and season akoni we any day. Say the supporters the board share supporters number. Say they will find a replacement for Coach Abubakar Watara That is exactly what they did. And this coaches now they did it in consultation with the supporters. Now I say Didi Dramani as head coach, you say Abdullah Gazari and so Babe and watching Fifi Parker and so supporters readiness more edema this technical team ya omobey saying more the mutum support nyan e dia mama and I say bedu be never say ko hu Watara de Anyway, Coach Abubakar has spoken Biano. Obana Obe so team no more. And you unkwa holding and a me a pushy a team no. ADE AKYE Abia supporters eka humbi. So 11 players and we park and so the 12 person now the the supporters and your supporters the Coach Abubakar you throw your support at the mano. And then we can Abubakar Watara. He had his support, but Edu baby na nema I a bit messy kakra. And into Edu baby na supporters and call for his head. Now for now only the omudi na sinjay omudi Didi Dramani Gazali and then
Parker Ariabano. I think that the supporters are also ready to be a maximum support at the moment. Mami Musa we say what has him the assembly at the wall. Na yes mo de no adviasika $70,000 bi ama no kra ma F4 no e de tabo de boma ma sema kwa ko PCAS ne mo nsema supporters no mo no batu ni panfo de dinkomo na mo no mo dinkomo ansembe e na mo de ka de kire mo. Well, let me just say in association of football no we are seeing in like I say there is no club only another club when it comes to player transfer. Unless they are the club na pay like ya club na for Barcelona that's even 3 days come that's the Mexica. That is not to say ebia penning for now no they are doing a bad thing and after they are doing a good thing. But then when it comes, you find resolutions and as okay means are resolve these problems. Hasbrook management I take steps money anyway the for aiding como they will come into a conclusion on how the payment should be done to them any other day. It is not an issue like I say they are working effortlessly to make sure all the issues are resolved peacefully. Okay, nti ehwe anum se ehwe be enumanum ya anum se mpanifo so betima resolve na mana bibia so etime kama na se place on mpanifo a request me mate eno a medidi nkoma mate se kogidi se place na mo request for no mpanifo holding on kakra menim se what is say nu bia. Well, send America make no Didi Dramani taking over definitely. Everybody and I say every coach may want to work with certain players. And then before the season no be na event Abubakar Watara and na in charge. And this is business. Sure said SOMPA FM. If you are giving the head of productions and I say the head of sports, definitely you might want a specific team and I say so if the production team you may also want to assess them and then know whether say you keep them or you bring in a new production team. And I'm coach Didi Dramani or request and I will make it that request. But we also have a technical committee a team they could equally give an advice on some certain players via my request and then probably due to say coach Didi Dramani each year. Now, if they are able to convince him, well, say they are this player A or player B, probably the coach will only assess those players and probably on those players. Now, go point out my next man is President Cap Baso Monia Sano Kotoko Eneba supporters. Supporters leader idea. Then I'm Ahumaba na moye edesha and Kotoko coming next month. Nyame aduma President Cap Baso. Yeah, this Kotoko team I think for some past defense consecutive matches they've been a thorn in our flesh. And a match with it is going to be a breakthrough for a glorious across work. Coach Abubakar Watara he was unable to win a single game against Asana Koroko. And then we are hoping this time around a new head coach in the day. That Jenks na Honum everything a break it. But matches between Hasbrook and Koroko, especially when it comes to recent President Cup matches Bona Ayana and Sadamusi Pa and I'm some
the last season also, the last 2 seasons. Now almost so many has spoke everybody amukofa fencing. This team affect the free Ivory Coast everybody affect every president cup no and the coin. It's no match winning day. In fact, it is going to be in a very different manner. We are coming to the stadium to support a glorious Accra House of Folk in a different style. Obi Abehu, a new House of Folk, a rejuvenated House of Folk, a very different House of Folk in this particular President's Cup match here. Okay, Intino, I do one more. You say Bisha na ya to ho adwana bia so to make come na da be na over studio Sami Adin komo. Well, we will communicate on that. And just for clarity's sake, me Yusuf Ishmael, I'm a deputy NCC PRO. I'm not the one I'm contesting for the NCC chairmanship, no. But then I'm still contesting for my position as a deputy NCC PRO. Your structures now, based on location, there are certain positions you are unable to contest. So I'm on for entry, say House of Folk, and then the NCC, you be in a very different style. So I'm on from Fanta team. That will be all for now. Almost the other support the SOMPA FM. Try. Okay, you better say son of Peonia Bre. Me as well studios in the end of a banner didn't come. Oh, definitely. Okay, Matiera son of pay. I know your old friend say Ishmael Yusuf, Deputy NCC PRO, Master of Folk, and Yatin Kano Power, SOMPA 106.5 FM. So a branding tino, Yan so and for Bakubin so. Na yen so now, say enche na calf competitions, and also everything about so na calf at the daytime and the registrations, and so everything about so at the Atwa 1 team to say, Kotoko. We are beginning to go stars now over players on registration calf from penny for period now first period now and so ever started on the first August and date of registration and also ever started now and date 31st August and watching on eligible players are on to say preliminary stages now just ITC and so and watching on second transfer period and 1st September to 30th September and also ever so so good stage registration on 1st October to 31st October and also players are eligible so meeting about calf competitions and watching na ITC so ITC 7 so na and also 31st to 10th October night bia so no etim kama and honum na group stages no so no na the same thing na just bia so etim kama na date ampan for say tournament no so beba so no omo so etim communicate e dey ama omo chima ade preliminary stages no dey enchi bia na just no so no ebetimi aba so no bia so etim kama preliminary stages no first leg ebeba so to 19th to 21st September and now first run preliminary stages and so everything about so now second leg and so it about so 26 to 28 September now and so it my concern be group stage ever starting on the 21st to 23rd November 2025 here and now group phases and stage 1 and stage 2 and so everything at was one of them some ama in a T4 am some na just we no club world cup egusua ekosua na eno Juventus ese mienu ema City ese nenum Wydad Casablanca ese baako ema AN so no etimi ese mienu enso ewo ho no eno achi no na ahomachia Madrid enso nya asem kutu akura Madrid ese Salzburg kan miensa Salzburg nso no entim anti na El Hilal enso she Posuka kan mienu a almost so anti-match and pedum sem ama in a tier for some doors after the game no coaches in players no do na enso etimeka se name brain no yem fancy na me adma Monday about there come bia no yedum sem ebema in a tier for secure sanitary part e kan one paying and e da good dem sem e ba oba bosom akontu no
wait my secure the mawa a secure sanitary pad and I make for the man 27 full and check na bosom no akona wi into ba and mo bi ha ma de na ma ya ma na nkoye na da de se ona mkwa na obusebusa wo so kwa when sister obi ya say sister ade a wo chia se ban se ha adwene en gwa se plan the secure sanitary pad na eno so enti emo metuma for about center Dr. Time that so we are fabra and on fabre into so much. Didn't the bread to someone say, when baby I no aqua could do. So a cousin and son and I said 9 now chair now so now so what is stroke diabetes, prostate issues, hypertension, kidney failure, infertility or brand bema one why they then and so their mamma no furniture. Dr. Bear won bedino when your baby yes so a casa wo but so many soya or benuma and pa. Obenyam na bia so etim ay kamaka chronic diseases and as a typhoid you are janinya for the chimu o metuma for about center Dr. Time that so and so and ekofaba procreation myra ho ana ibutuna kumasen so no ye obuakwa akoko yen government school no ana idi hwere so 244 774 282 and I say 0500 727 215 na metuma for about center mpani for and so etim ajo so Ransford and I call Facebook when we be answering to me kama and on a page up here as every time voice in na ona kaba bodama na still my moral support in na from South African tank nyame admo china yen samra na se Monday mum ye be hia na bia so etim ay kama mama kunadu yes and pay Kantanka ase say ode sports no ebre baby ye dri no ye tumnika na yabohwi ye de assetes abro ye wie assetes na anope say de madi kan kire wo no ye ne brenu achim electoral area assembly member honorable Theophilus ye tenase na ye di nkomo ye hwe the current state of brenu achim development challenges wo efforts modern mo a wo mo bo anamo a wo mo tuo what sa challenges no ho na afi ye de ahwe babia ebre ede ye beko akosie na babia yadru no yadru assetes eso assetes no ye dwumadie no mu ba ko a yesi nokore pridwan ye ka ne pain efi se nokore nokore na nokore no ye ka ebi obe haw ebi onso ebe ye wode se hawa enye ye boapayo eye wode nso a hallelujah efi se ni nyina ka ho bi ene ma oman etumpon empanifo se tikro enkwa agina enti anopa bia no ensem we na ye ka no ye nka mfa nhoahwa ye ho se ye ka de egu bi anim ase ana ye ka de yi obi ahi na mo ye ka se be ya ede social change ebeba se be ya ede development ebeba se be ya ede nkan kro ebeba eno ne ye mbotaye ewo ha enti anopai ye ba abeka sansem bi na ene de na ye de eba no matudin se rethinking asset declaration in Ghana
rethinking asset declaration in Ghana. Say yebe dwen okwan a yefa so a ye declare asset ewo man Ghana mu eno ene ye botaye anase de ya boa no ya tena se aboa no ahwehwem ede aba na ye gina NDC national chairman Owura Johnson Asiedu Nketia wakasa oka nasema waka no na yafa na ye pese ye gina so ye de aye ye nhwehwemu na ye pese ye didi enkomo ewo ha eno na ye hwese de oka no ewo eye flyer wi eso o say asset declaration, we all deceive ourselves of declaring our asset, but what we actually do is just fill a piece of paper and put it in an envelope. I say don't get here, National Chairman NDC. You I say don't get here. Na some kind na niti etwamune say. Kwanya ye say ye declare your asset no nada. No krepe wo mni say paper. Na nipa na twetwere bibia ewo so na afi wo de ahye envelope mu ya tara no na ye de kɔ wo se nada na ye dada ye ho na no na ama ye ti esi mu a ye adwen se ye bɛkɔ na ya hwɛ ye di saa nkomo yi atoto enema nyina eye ahunu kwan a ye de ebefa so nti no ene assets no ya dosuko atwere rethinking asset declaration in Ghana. Na no ne ya yede ebro anopei ewo ha enom. Enti mekasa mama wache me wakwa aba na maka kire say assets so de aha no ye pa nokore no ho ntoma eka ne pein said ya etie. Anopei said ya maka no ye dan ye ni ahwe Owura Johnson Asiedu Nketia nasema waka o say ade a bold statement and a why we all deceive ourselves of declaring our asset, but what we actually do is just fill a piece of paper and put it in an envelope. Owura Asiedu Nketia obi anim ne Ghana ha say or a veteran politician or you be a amanyosemu wakwadere mu papa na nasema waka no nso no edika na ehia say yede yadwen ebekoso eno nti na assets yadomu suko se ne awaka no yenso yede dokore no ebeto so na ye pa ho ntoma na ya kiremu pefe Owura Asiedu Nketia asema okan ye no sabe wamfa wada wamfa ensam no ansiesie obie ani pefe se ne aye ye friend say ye declare asset no eye nada if he say paper no ne nipa na atwero bia no ehye envelope e na ode akọ e na watara no nso e na ode akọ enti ekere sen edi se nipa no kwa ye nipa bone a obetimi afa paper no saa na ode envelope no ode paper bia che na watara no watwero bibi basa bia guzo watara no na ode kọ efi se ode kọ a ye miem na ya hwe na ya hunu ne ewo mu enti se mfie 9 e na obetena parliament ho mfie 9 na obeye aban adwuma mfie 9 na obedi mampani mfie 9 na obedi minister ode envelope no kọ ya twero ni din se we declare na asset nanso asset na we declare no ye nim ade poten a ewom se bia eye edan baako edan mienu car baako car mienu plot baako plot mienu ye nim eno an se nipa no watare envelope ano na ode akoma auditor general enenti ha na me ne Owura Asiedu Nketia ya adwen se oman no ye dada ye ho ne aye nyina ye nada in the sense say dia nipa ni declare ye kra no ye beye den ye hunu se dia wa declare no kra no eye nokore se nipa no wajapade num na o declare mienu a ye beye de hunu miensa aka no se nipa no oni ajapade enso krata no mu obeye adwuma no wabona dwen po se emfie nan a mekoye adwuma yi no menya ajapade metoka ka we na meto meye ajapade o mesi dan mesi no bro no we so enti no waye saa ne ma no nyina oni ajapade enso wadi kan atwere ai wo mu enti afi ya wabai no afi na obepesa ajapade no eno nso ye be da hunu
enu nti na me ne owura ase do nketia ya adwen se kwan a ye fa so ye declare ya set e wo man Ghana mu no ye nada ye dada ye ho kwa ye dada nokore pa no ye dada ye ho kwa na we no enya aban ba ko asem efiri omampani Rollins na mamu a na edikan ewo 4th republic mu edi besi omampani Mahama amamu abreso asset ye declare nyina no nada ye de dada ye ho kwa ye bia hwe keke enti se ye pese ye ne ye de a na ewo se ye sesa ya kwan a ye fa so ye no ewo se ye sesa no ansa na yetimi ama asset declaration no eso abamfa so enti obi bebisa se asset declaration no kra no edi enti ewo ho ye nhwehwemu a ye kire se asset declaration no ne botaye pa ne se ye de ko ketasehye ye de eno ko ketasehye nipa no ba ne yama na declare ne asset enti no se oba na britia wa mu onya ajapade bi kan dia wa declare no ho a na ya dwena ba ye ho so se jama obokro no enti e wo se ye de ye ni di nachi but asset nso declare ye no wa tro ne envelope mu wa miemu obi aso amiem ama ye nhunu enti se nipa no boye kro no a ye be ye den hunu enti asset declaration mra wo Ghana no eye mrafo emra na dwempo ye ba kwan a ye de ye adwuma no enwie peye kwan a de ye adwuma no kwa no eboa emaketa asehye koso efi se me benya position bi na me pesa me de position no bokro no a betimi indicate enema me pesa me bokro no ni nyina wo me asset no mu even at the time kurampo a minya nye den minya saija pade no metimi declare won because emra ne kire se wo de kwa ye miemu enwa ne se wo de akọ na ya twere wudi na ya je ato ho se nya asempa ne beba se asem bi beba asan be ko human right na human right for beka se asem abanti no yenkonko bie ne asset declaration mu a emfie 9 emfie nwotwe emfie duonu nipa no be di wa adwuma mu aban mu nyina no ne asset a wo de koye no ye bie mu nti abusafo hwan na ye dada no ye yet say ostrich aboa na ne content no se ehu kanwa na odi niti no ne kon no nko a na odi awunu anweam odi wura anwea no mu a na ne body ne nyina wa abonten but the father say odi niti enu anwea no mu nti no na dwene ye ne se wasie sa na Ghana ye asset declaration sa na tie ye we di adada ye ho kwa mfaso bi ani so edemaye enti say ye person nokore ba mu pa de a na ekwan na ye faso a ye declare no eno na e say ye sachira mu e wo ho enom na ye emra no say onipa ne de na emra ne kire say o ye declare ye de koma auditor general enti ye pese ye den eso ba ye mfaso de a nea assets ye susuo ni say esese onipa ne de ne asset no ne envelope no ekwa auditor general yema emra no ma ne kwan na omiem na yenhunu niema a ewom na yem publish emma Ghana fo nyina hunu bi se minister sumasi MP sumasi DC sumasi ene nipa sumasi adwuma oye no o ba be ye adwuma no na japade a owoni ba ko mienu miensa enan na yema nipa no receipt e kire se ampa we declare ne asset enema we ne wom enti efiri hono kro no se ani bosom mienu na oye japade bia se japade no udi fie 9 kra ma no a ontumenya eno no whistle blowers ebetima ko blow whistle no aka say papa oye ade bi enti yemfa yani eni nachi yanya ne sa emwa we ne ma owura siedu nkatia sade osika na asem no eto asomu o say ye foa ne so wo say ye nyina ye de ye ne eta nachi na ye hwe kwan a ye befa so a ye de nya sa de a mfie 9 bia ye declare ya asset no ebe ye formality keke omo se ye nye na ye enti no
enhye dan so aba bia ewo ho emfa maye enti no emra no a ewo ho sesia no emra no exist on paper but in reality in practice any effect bia ewo nipa no a we declare ne asset no so obeye corrupter ne asset declaration no ensesa bibia because already kura no or the asset no kwa yemiem enti no who watches the watchman obi anhunu ne ewom na yaka ho asem enti no ye pesese ba ye mfaso de na yetimi konketa asehya ye nhwe emra no na ye nare emra no ani ema bibia no enye kama ewo ho emfama enti owura se dun kete asem o kan no you may not be comfortable especially mo amu declare mo asset no ebia nasema waka no enya wo de but to some of us and to many Ghanaians are ye po ketasehye no nasema waka no ehia sa ye de kwa adwendwen mu ehia sa ye di ho nkomo biem na ye hwe kwan a ye befa so more particularly say sabre constitutional review process no koso enti se ye nyina ye maya no binimu ye maya dwene koso a ebeboa ama constitutional review for no wo mo anya interest ewo mu na fe mu a mu benya opportunity a mu be share constitutional review commission no ana committee for no mu ne wo mo mu introduce this idea emfa mo no mfa nche mo report mu na ye nsakira mra no se ebe ya ebe ma no abaye mfa so kese na anye saa de a menuanom ne a etie ye dada ye ho kwa eye na ada na enfa emfaso bi ama ema ye ntume nko keta asehye sede a ye wope se ye ko na edidi dwuma eno ndi anope nso assets no enkomo kakra ye de ebrewo enie nti no emra no process no kire se nipa no oba ye ma no position na ida abosome miensa obeye adwuma na bosom miense edika na se o declare na asset no se de maka no o twetwe de niam nyina wo nkrata so na o de ahye envelope mu na o de akọ ma auditor general gia na ono so de ato ho o de to ho enoma se asem amma court asem ana manso bi ama ho de a ene na nipa no ne huson eno an no wawie na dwuma obokro no wamokro no ye nhunu na ya bisa no mu question bia ewo ho enti ene anopen so no adesua no kakra enie na wo mo nema o mo declare no enema o mo declare no o hwe enema o mo declare na oka onipa do ono aka ne ho asem ne personal information na afi wabeka ne yire anani kunu ene wona ehye na se ne ma eho na wabeka kakra na japade a owo ne a yentumi mpegya te se edan nom ne ne ekeka ho ba bia ewo ajapade kro ne bo Ghana sikamu ana America sikamu eno achi ajapade no ono nko ane de ownership status ana se ono nko ane de ana one nkrofo na eye wo mu edea ni nyina no na wakyerɛkyerɛ baabi ewo ne bank account obekyerɛ emu ni nyina bank kro emu sika ewo mu ne ne a ekeka ho ni nyina na wakyerɛ ewo ho okyerɛ ewia na afei sɛ owo shares ewo company bi mu a na wakyerɛkyerɛ ne nyina afei sɛ ode de aka bi no mu a na eno nso wakyerɛkyerɛ ne nyina owia na wadi nse aguso wa boni beka sɛ waye declaration sɛ information ana nsama waka ne krata so no eye pepepe saa na etie ye kwa abonten a yibehu ne saa na no nti no se bibi esi na ye kohwem na se bia wotwa ntro ewo mu a ordinity eje fi se wato Ghana mra na wasensan ne ma wadi mfie du nwotwe nyina nso no wo mo japade ne ne ekeka ho no na wakyerɛkyerɛ ni nyina ewo mu nti declaration form na urese du nkatie ka ho asam no saa na etie but then ye ne saa na ene asam sebe abisanfo ye de wasi ewo ha enom na ye de wasi no ye ya ahoboa na yaba abedi enkomo
ewo eha enom yene eye Brenu Achim Assembly member era Honorable Theophilus ba be din komo ye na ye homra ye ba ye be ya hombo ama na ba betena ase na ye den komo no ahwehwe so sciatica originator, sciatica pacesetter, sciatica commandant, sciatica researcher. Now what say wo pe expert e wo Ghana ha obia wo de e bata no ho e ne brand ade ba ko ye 21st clinic for brand e ye se wo mo sa sciatica yare ena sciatica no nitty-gritty emu details de ye enkasa ni nompenu a eni entiri na fa wo to ase fa wo sirem ekosi wo na se ho adwuma no e ye 21st clinic ena e ye ho adwuma 21st clinic say won untinet e wo to ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wa chia wo pa wo tira sia na se wa chia wo to no wo ye ba ma de bankrofo susu se wa ye wo to enkrofo susu se wa ye wo to free se wo tira sia se de wo si chia no ama ye wo mu se because omo ye omo to no wo koye ba ye kan tira wo mu se wontimi ntira se for 1 month this o gina wo wonnim na obi busa se na na nchechira ho sa na ka se onye bibia na akofo so ho tira sia wo to no ba ko ba chia na ba ko so sen ba ko enti se wo ba ma bia na wa chia sa ba ka se are be me wakoye ne to ana na omo se we de ye musuo be ma wakoye ne to ade transgender for no ka hu bia na enti no bomodian se wo to asentiri na amu achia amu ada na yarefo ama se ye didian to so se wakoye wo to ntina ayesa na nso ye wo to ase no e na ye wo ya wo semu na ye wo ya na wonam a na ase hu su ye no bra 21st clinic ne mo awo e ya yaresabia etisiatica ne de omu de agidi na enso nye no nkwa na omu sa ade ba ko ewo mu ni se wo fa ba bi na adwojo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension me se bra clinic ne ye nhwo e ye 21st clinic se ye nkran ha Tantra Hill runabout and wo mo se wo free Achimota mo e na wo kwa wo ofuro bepo no wo be se 21st clinic ne billboard signboard na ebo e wo nsa difa so ana wo free amasaman so na eba wo furu suru ho no a eno nso e wo nsa bonkum so etie nyina Tantra Hill runabout e 21st clinic Tema Roman Hill Church na chi ho Kaswa New Market Obom Road Kumasi ehwa overseas ena no achi sunyane original hospital first gate no eno na di nhwanimu ansa na eno achi ade ba ko nso ayenimu pa no eye tachiman GN Bank dandadanu mu eno omo omo nkranza Children's Park Takwa Roman Stores Takra de Efie Kuma number 9 taxi station ebi wo brekum goso ena obose for 21st clinic it was 0540 311 311 0540 311 311 21st clinic still one more a sciatica expert 101.1 FM 101.1 FM ena waso egusuafo yedamu nyina se yesan mamu akwaba na memfa we ento by way of information no Parliament of Ghana oma pass a holidays amendment bill no in jesi ababa yemra na emra foforo na abanya ye ne se eye 1st July ya na tetetete nyina yenim se eye Republic Day no MPP abreso no omutwamu eyi eno edifri ho na sese abanya akosesa mra no ewo parliament ama sese 1st July asanya babeye Republic Day enti nyame ya adoma adechie eye I think Benada eye 1st July enti Benada ye public holiday Benada ye public holiday afi abanya sanya kan biu se mrano ayasesam no mrano se holiday bia ebesi ukuada yawada ene anamfa ne se Benada ukuada yawada no aban se holiday bi ebesi midweek no obe shift e de akọ Friday enti se holiday bi si Benada holiday bi si ukuada holiday bi si yawada aban se obe shift e de akọ Friday said de be ya ye di no Friday no wia Saturday Sunday no eno ye already no ye nkwa adwuma dada enti no emma oman no moka
if you say holiday bi si benada ana wukuada yedi no benada no wie a yedi benada yenkwa adwuma ewo se wukuada ye ba adwuma ana se si yawada yedi yawada no yenkwa adwuma fiada ye ba adwuma na memenda kwesada yenkwa adwuma nti aban se holiday bi asi midweek a ana weekday a obe shift e de akọ Friday na ekọ Friday no a na yedi Friday wie a na chese ye de kọ weekend no emu ensesan ya omo aye no eno no afi aban Sunday holiday mono ba ko aba eno ye nkramofo holiday se nkramofo di sala no wie a ade eche a eye holiday omo di omo aye sa mra no eno so eye mra no foforo na omo aye no emu ebia ewo ho enom enti seisi a ye kasa no mra ne nhwehwe ye foforo a omo ede aba no emu enefa holiday ehono emu nsem ena yede amawo ewo ha eno na anope mamintumnika na menkai wo we nkai bosam ana se amanebo a efiri takwa nso aye municipal assembly mpanifo oda no ona frefre wo mo asam yetiawa wo mo asam nyina ne se assembly no mpanifo edi dwumadie bi na dwumadie a wo mo die no ene se obehwe na waboa na yahunu ajapade e wo takwa asase so nyina meka takwa anye takwa kurudua mu takwa municipality ni nyina atifin kopema na afo afanan no nyina no omo ekọ honom na omo ahwe aye adwuma na omo koye no ede empuntuo ene enkan kro ena ebebro enti no ose anopei monhye eno enso se baabi bia wo bia ubetum nika na mako ene wono akodi eye anamo bebo amankita hodie no akoso na enti no wo madwuma yefo no ewo kurom wo madwuma yefo no aba kurom ajapade bia wo bia no wo mo ba behwe yebehwe a yebebisa question a osero nyadaage na yi ano fama wo mo enye bibia assembly no botae ne se ewo se wo mo hunu ajapade bia ewo asase so ene ajapade bia no eho emra ene eho hyehyeye enti no monhye eno enso na yeba wo ntamu a moaboa amasa adwumade akoso pepepe ede ama won enti no yenhye no nso eye municipal eye coordinating director Iralaji Bofo Ahmed Haruna ono na nsa hyase edema municipal chief executive enti no se nano joada ena wo mo hyase benada wo mo ye wukuada enra ya wo na nenso minim se wo mo beye enti se wo mo nya nnuru wo ntamu na yeduru ntamu a assembly se boa wo mo na information bia ye bebisa efa wo property no eho no fama wo na enya adwemone enti na wo mo di sa adwuma no eye oman ye yo ene oman nkoso ene ne nkan krontia abusafo ba bia yedri ebraso se yedi nkomo na unim se fiada no padbia no yeta di nkomo efa ye mpotamu yakọ electoral area hodo mu yakọ ekodi dwuma ewo ho enom na ne yede yani ehwe Brenu Achem electoral area assembly member owo eye entemu ho enom a yene no eba abedi enkomo anne anope oye elected assembly member ewo Brenu Achem electoral area Honorable Theophilus Frank Roxon watena se ewo yefie ha anope me manache na fe ya shase de nkomo ye hwe the current state of ne electoral area no womo empuntu etesen womo challenges de wo hia ene ensemba akomienu na ene nkomo we very necessary say ye de fi say mpem bebre no yenya atiefo a anopa bia wo mafra ye dwumadie so na wo mo aka Brenu Achem ekwan ene ntamu ho ensem ba akomienu bia enaye sanitation ne yakeka ho nyina no yenya nipa bebre wo mafra adi ho nkomo enti na ye pese ye frɛ eye assembly member na oba na ono nso yene no tena se do ensem no musukọ enti ne
nyame adom waba na yɛpɛsɛ yɛne no di nkɔmmɔ mira anɔpɛ yɛbɛma wakye nansa na no ma o microphone mmra on that's right yes sir mepacho good morning sir na wapom to say na me adom pacho mu yi yo nyame nhyiraw ɛna Brina Chem electoral area for nso dawase sɛ wo mu din mu yɛto nsa frɛw na ogye pene sɛ obɛba ɛne wɔn mu aba abɛkasa enti nyame nhyiraw bebre ɛwɔ saa kwan no so right dia edin kan wadaroma mabo din anyway but introduce wo ho na kyerɛ yɛn ade pa ɛka wakoma na ma wo yɛ adwen sɛ ubegyina sa assembly member ɛwɔ Brina Chem yo meda wona si right anapeso mamifa konya do na yanda nyamiasi da wa ma de party right yin yina na ebenya ndam no great sanda day so wa ma de party na e de obo ade asi wa fam to Fraud Frank Roxon right dem de dinner boy no me ye Brina Chem assembly member right we come my second time ni okay na me ba Brina Chem no na me pre decisive wo fa na na kwa me right na me ye ne organizer man bo hwe djuma na me ne bona o ka so nko bio o so nko biem de se me ba na e be sha na na nti fanwudi a mo wo ma me community no na wo bla se me de ma community nti na ma me to me be na mo to aba ma no very well nti wo say we na ye wo second time second time nti na the wedding kan akọ 4 years atwam 4 years and wasen ahye another 4 years ase ewo ha enom okay mimi say adwuma no etesen assembly member adwuma no etesen da bia te say ene Friday ya sorry day to day activities and operation say assembly member na etesen yo be mam da se bi assembly na adwuma no ya ba fa ndo ye esum adwuma right or the we chief also babo so man mo for 24 hours e be na offer me a mo night na hom Brazil nti ma ba no nti sa na sumneti right nti esum so wonya hom Brazil na wonyi pa wontim nso because ala petwa wom ensan bebre wo man for baka fa hom by wonya tema se wo bosom community ndia and they found say the amount for ka right nti sa na je nti osom no bi nema anan sembe na ye ba wanim a obe okeka bom a obeka say ye osom a wo de som Brina Chem sum ne bi ne avanza bia obani school fees na nimpa na ba wonchen e bi ntumi ntue ni nyina kura obaba na kakra wa wo de support ndo support no right wo se bia wonya police case bi e bia e bi atwa ntro da to na baso ana wo da to no so e se wo kona wo kotwitwaje no right na sunu bi ne so ne wono man for my community ba right na on pese korara besi mantemo no nyina aka som no okay woni assembly members bi din command ne omota aka ne se oboda rokura nkrofo time ma ene ne keka ho wo ho etesen ne wo be mamadazi me ho no ye wo brofidu ne wo Brina Chem okay mo two chiefs okay we dia mesre ni dia mamsa nko mechi back right me ben kese me chia me chief mamfa konya do na me chia nana Kofi Banfo brofidu chief na nimpemfo na me chia nana kokutwum one ne Brina Chem odukro wodan ya no na me chia me uni committee fo nyina me do bibia ase na me chia nta Brina Chem brofidu ta no pem ye shodo we team ti me chobia nda no pay right enti waka eno awie no wone electoral area for no ntam etesen because assembly members no bia o maba fidie so o say wo share ni pana bonte there that's fine o chia na obeje bibia ye kama ba wo boda uro say na wo communal labor say ye nkoye a omo mma ene ne a ekeka ho wo hot sen me ho no de meka say ntisa because it be depend communal labor no mbe no bi obi obobo communal labor so mo mbra me be depend eduma no mo kwa ka no because mo no mo bo amoba pa especially Brina Chem ne brofidu nyina mo bo mo ba pa right timo hono de communal labor ni problem okay mo bo na china kura so mo mbra mbaba ombeba nti wo two communities ene ye electoral area ba ko wo ye assembly member ewo emu nti mimisa wo say wo hwe sa two communities no a ene wadwuma a wo ye say assembly member DM pa na wadwumi atena se identify na say
ɛyɛ mo how park si ɛwɔ electoral area ho yo me da se bio especially ba bena chimdia and we yankwan don yakura right because eka link road da wo takwapa bena chimobi utumi fa ugina say your friends Astoria Junction ubetumi BPA classroom hotel ugina offending ICGC ubetumi BPA classroom hotel usajina friends onabuduka ne FM stations no so ba begina hotel link road so ba anti road ni im problem na ko blofu yedu so no so road no so ni im problem na yenga te bi oda wa nsutwa ekọ baby wo fa nyame beche ekọ em yeso dan de nsutwa yi amanfa frem pa ba yeso de edwum ntimintim ampeke ko nsutwa kakrape ni so ya afenti sa challenge ni face wo pa okay nti road no send the important na wo road no ho e ma ne ye ohawma mo one thing is say yeboto aban last year onabuduka dia na adwin so benji ode your friends say na chokoko na de guso right ma contractor baso mamo fele kwan no ti na adwin so be to aban wie no ehu bibia bi ti sa problem na face wo pa okay nti say current state na te saying atutu anase eso na yetoro anase tebia na te saying anka twamfonyi no kire yen tebia ni ye o start fi friends and a traditional council wo de kwado ko assemblies of God wana o wono kwan ye kura na o de ko do fiidu kese menyi wonyina e kwan na den ye kura itutu especially we do a friends and a assemblies of God Johnson was that one of the assekura amra kura bedede wo okay so we only problem pa and nanse bi kura ye tofa ho no wo electoral area ho I say ofri me jada ni ho no papa o ko a I say bepo bi e wo ho no Benach market wo bepo bi e wo ho eno o hwe ye screen so a sa video ye wo ye screen so ye wo electoral area ho no no correct na ye call ye edi se tebia no asesa firi se kwan no asesa firi se ya say more e chen se ya na kra se kra asa chen se sa kra sune didi ka kwan ma sune didi edidi ma e kra be didi gata na ba abede dem right unsa kwan no itwa majisia akofum di miyeso se de ese itwe bi me ese feel ese mo feel because that no the one bro kwan no so nti su nya access nkogu gata to any problem e face wo Benach market one pa nti wo say akwan na ye mo main problem akwan ne yen gates no su ta gates no yiri fen pa anamon be na watu wo ho anamon de me to be me na chief na me committee for you to be pa right me ko humpen fo be mo say omo toto mo nsa na mo di excavator bananka gaten mpo ne first priority ankomba be nti oma shem da say ambo na ba mba frame nti mo atwene mo twamo na kwan no so menim na ni twa na mo akọ GMC fo okay se bibia se ni ntumi ye kwan ba bibia nka se no yenhwe na nka yenfo ebongum na nka nutra ka yi kakra na kas ntumi fim nti egusu kakra ka ye bom pa ze ahwande baba ma etumi aye kwan no na assembly nso modern mo ana promise ben and omode amount as far as honoma kwan no eye concern makade mze MCA yi ni nchere ya fanza ne 2 months or 3 months nti ensha dan shares a general meeting na me problem ato okay me so say kwa general meeting am de botu ni o de betro na what already duka time no na project no why na no oye ono na oye na say member of parliament ono ani botom ana na the common fund na eye ana na ye project bi a every central government na buy me bisa we because say a proper contract bi a oni ho ikura say etime koso enti no wo as assembly member udi community ni nyina anim no die na wunim e fa sa project no yo me da sibio the minimum ni say o me de ma contract ankasa but oh money the man wunim contractor okay am won no man want metimi we metimi da mona right we need ngomo
Oba Miracle Rock kro ma ye covet kra say ebi o me de covet be shi nti or contract pure power order man. Okay. Say so yi. Sure. Inti na ye wie ye to aba wie ye adwuma no astore no aka nsensem mu no. Pacho wetimi afre honorable duka ene na di kwan ho nkomo wetimi afre contractor no webisa ne say wada roma me nsuo na etoyi akwan no sai ne ne keka ho nti anamo no yakwa kodure wetimi bisa ne nti a ye to aba wie ye wo mo free site. Honorable duka de ni di ma me kasa me mfre no ba contractor na de mo normal. Okay. Me bisa no so pese gatebu ho a ofi Miracle Rock ba no o se gata no nsuo na efim ni so aine so omo ye no 0.6 nti so ye no 0.9 nti bebu ho a obobu no mo aye nti omo gu so mo ye covet nti omo wi a right omo baba be sana me okay chere me no na ye no 0.6 na obebu ana na ya ye dada nti ono pese obebiem se be ya contract be ye fene just mo sedi contract be na ye okay nti me so we new contract omodama na omode amana ena me say okay se contractor na nyamma ya nipa de di akone abada bia de na obetumi aye de aboa ama sese eso nante no aye hare ama timamufo wabisa no contractor no bocho contractor no de me bisa no say me nya botro boba person be ya de bia ebi odu time so eso bogu kwata ba san so di grade edu ye bibi efiso nti me ye bibi kura ese mo bona me ne say see na mpese me ye asana wa mungu hari mutum fa me penfen ye okay nti sesi baby te say ne ana wo kan say wo hwe wo mo ebe ma excavator na nkrofo a wadi kan wo madi kasase no so mo je opene say ne wo mo ba abeboa wa ehefa na wo de sa mo an beko me de beko baby mi no bena timpo pono so market wo no aine na Miracle Rock wana meka no wana mienu na eye me priority pass am no boko okay be pono so no specifically dey na pese wo ye wo ho be pono pese me fere kakra nje gata na bedim aine de pese me fere right ansa na mwatimi aye adwuma bia ewo eho we iska wo mpanje nka ye no concrete iska wo panje ye no concrete ye fere me ye no concrete right ba iguso wa mbo ni nyundi edu wo se aine yeah ebehwe na na sa problem enso nsena wo because assembly member who ni sika meka se uni sika abanyatwa ede ama wo se wo ya assembly member nti wo sika ni gi ye adwuma ni nyina no mutwa wie common fund e beba assembly ya ene ne keka ho nti adwuma no meka se dadwene ne bre ne ye de aso awo nyamene ne be nyamene ne ene ekwan bi da DJ ne jiro o da fa ko your friends gese meni asoro no omoye friends omoye bridge no emi adum ko hu ba mambi bebi obi am chana no pe o kamit ko jala anu musufe na wa baba ya me mi yesho se ogusuti mi ndi makwa ko sa na mbua kakro betum da bo ma right ashana kwano photos o mni ashana isi no waka akwan na wie no ede mbie na ye wo how ewo electoral area ho sanitation ho some to saying toilet some at saying me be say we because that day me nue na koye ye duru ho na nsuo jemu ndina dan bi wo bepo no so ho ka akwan na no ho na ye gina ho say ye pese ye den ye nsuo no jaya na yakoba honestly speaking ye gina ho utumu se nkrofo aye empacho didi afache me o ma ye toilet wo polity mu na ya tutu good dem on na ho nyina smell bad toilet sem any ball sem to say maka say toilet sem dey wono mention any problem why because e will be funeral ground okay na bibia mokwe na nkasa kwara so bia ye ne the personal no community so e will be community will be asana profile do so e will be ni maintenance at saying ni maintenance ni e be fan say o be fan say because baby o how no omudi nkoma o mo say ade a toilet no cry say ayema yatum ye ntumi ntwe ene ne keka ho o ho no at saying maka say baby ye no cry baby so ye no cry why because
Sisi yamfa say yamfa soccer win for to get nti ebodu time na say yetwen na bia free no asay ginya kwan e be taking be 2 days to the more Canada no no ebi wa mbokọ de na mo atu because enye fidi oba batwe ejana no so one day no krapa nti at that time no timamfo no ye den oh yeah announcement ka chiro mo say sina tibia na abanti mo timi akọ bakono so the other one yeah and a private one there and ball ankasa sanitation say ye ban baby a ye to ball aguo ene ne ekeka ho etesen wo honom ye wono ye bola bin wo ma ye na nampo ye shambra de eboni unsie mpo ani so ko to ball because boss ma kwala bi odun fichiri a no disconnection no the ball ni si wo nti wono ya shambra say boss 6 a ani se bia ko to ball 6 to 6 ti echiwa e fa no 1000 na nimpo unhunya ko ni ama 500 right na community no za 500 ti sana mbra wo okay so one sanitation enti nkrofo di wo mo huni omo di mra no so pepe e wo ho enom but na baby a mo wo container esi ho na mo bean si ho a ye de gumu no eye ma ni mpagya ye mu baby wo ho a container no wo ho all right ba be ko na ye ma na esi ho na ye mpagya wo ho no te saying for now no me ho no mo baby mi no bro field say especially and ben rainway na no tano say you container e de guo I say e da pushi da fele kwa no no be na atum so e bisi wo for now no bi nsi wo that say e de gu fom afena assemble mo ye container na o ma chairman me sure say ba first ndi na bi wo mo ba fa kwa be en fence be 8 months ni ye nya container ti mo say mo go face for mo container me I hope they yenso e be nya bi in the last 8 months na there omo eto egu form omo de gu form but ye de gu form no nya problem ba egu form a yetimi maintain ye siesie ni ye said e be ya en spread enko community or particularly say ye wo sutobere mu enso to a ene ball asem no yade betimi afiri mu aba nti eno no so e say ye maintain kama pa onko fu mi no mo hwe so nti wona de en shada ni problem won say bia bi ba ka say bia bole ne abenifi wona de menti bibi say right ofa ekwan yi so ha wo ko say ya na wo yes wo ko market wo fa ani mu ha ya okọ kakra curve bi wo honom I say ya pack buses bi e wo ho Yankee buses gata bi wo ho dance obeto bi a obefa obi hu say na bottles aba be choku e wo honom wo ho aba be choku o gata no mu ye de no ye mfanto na me de ebisa say wo area ho nso nsuo to a bottles e choki gatas na ade na te say metimi aka say the water kwa me ho pa na bi wo bottles na choku bottles na plastic no especially classroom ko te wono why bridge bo nti bodu ho na ayema na mo pictures no me mentimi me save ni yen kamera chiro pa tum choki pa na obi atwemi ana ohwe no say na adan ya high baller na because in so fit akwanyina ho na ofansa na akobonza so one dey problem pa enti no plastics a nipa wo brain achem ana wo area ho no omo na generate omo na yes a plastic ana free baby ne be ebe soe efi baby e say me ka say the whole takwan nsuo no ho na efa ye fan say if haka right na wono so gata ne ye narrow nti obenya botre na akwansa ne nti obenya botre na rubber na betawo ansana nsuo na ko nsuo no ko wi ansana won say bottles beer bottles ne plastics bottles ne ya bope me yi na ya hye no is it the case say encrofort tete nsuo no twa na o makohwe agumu ana say eba ne sen na ewom say nsuo no firi baby de but said ye be choku ho no encrofort tete nsuo no twa na o makohwe agumu one metimi aka say bibisa mintum ka say bia military right nso me ka say if baby na eba me so say bia if baby na nyimpa ni hwe agum na ebebe ten na susan no atena na abeja agum ho no problem na be face me eba sa wo ye den eba sa ne nsu no twa na me na me guys
yɛde rake yi na yɛahyɛ mo yi nam mo ahyɛ no ɛno nso asan aba abɛyɛ adwuma saa na nkyɛ esum ne bi no wabɔ assembly amaneɛ mumbo saa deɛ no wabɔ assembly amaneɛ ma bɔ me friend sub committee chairman amani environmental sub committee ns oya we ma bɔ na amani right na flooding so ɛwɔ wo electoral area ho asɛm te sɛn too much flooding ɛdeɛ na ɛde flooding no ba flooding yɛ gutters no gutters no dirty ana sɛ deɛ ntira ɛde ba kyerɛkyerɛ yɛ mu nso me ka sɛ the whole takonso to nya wona fa nso ni bi fi aboso ba ebi fi nsimalai ebi fi kwabedu ebi fi layout ebi fi bogo krum nche doso na bobo mo wono ti gato no so ye nara ti fi yere ba na bedu the blues junction so na spread o ndre say nsu na to ni na enja sam papa nsu kakra na pete no wonyina afrade akoso for be how many years ni akoso ye mfense tambe ya sam mani na wo so you bet ma ka say a bro 5 years. 5 years above bro. Tell me you na me go me 6 years na me. 6 years mu na way. Yenka me friends be 8 years to 7 years ago. Na bibi wo ho a yebetumi aye, me ka se yebetumi aye a wo betumi a draw assembly attention. Na yebetumi aye bibi e wo ho e de amamu ana. Sa na mo we me ne me chief ne honorable watching. Isuta assembly man no. Me ni nya na bo hwe wo mereo. Oko nsuta wa nsuta zongo wa omo ye covert bi o covert ye narrow right ni nsuta mbebe no so epie begu sagata no ti du wa ti se nya abrocha ansa na ko because on one dey anti any problem o okay ti one dey tu wana mo nti anamo na matu no akwa akosisen o ma gye mo pene se e bia daachi bi ye beba be ya amamo na se anamo na matu na akosisen omo se ye ntwen mbrenu so omba frame ya ba ya kwa be 3 times kura o how be na de bre ni pete ho ho no di bebre biti se bia akoto wa hwia na wo bebe bia begu insu na afrade na ababa fanya manako ana se bia onyame bisuo unexpected no wa afrade wa ba wudema ebesimi ase wudem nyama me se bi happy me da right ekwadwuma be na me TV na adenya wo se young guys we TV ni speakers me be na nyanya ase na ye be ne ti aho no de papa right EBS pense flooding aba ho ama accident bi afirimu atrenching bi afirimu aba pen ana mpocho dabi ebi nsida eno de ebi nsida obi dan nyamuye as a result of flooding mpocho dabi okay right what can no ama yehunu sanitation so ehun sama wie no yenhwe health o electoral area or health on some to saying or chips compound any ade se obi yare wo ho a emergency a nearest facility ben obetimi akọ ehun some to saying health no yewo hospital bo repene my hospital kwa ye fika ka ben offending brofidu what they been but chip company did be any bi redeemer okay. Hospital yeah the hospital e bi ben right a chip company community as bring a team block field any bi money bi but obi yare a otumi call redeemer nti eno no de enhyeda nye be shada say community no so say you munya bi yeah o can say moye two communities yeah ena mo form electoral area no yeah community a ewo achiri pa ye se kura ewo achiri ewo community no e electoral area ewo achiri pa ye enfa makade part of institute zongo na kapabruku ndio eho no so obi yare na oba redeemer hare ana brewo e branch adani enya de a ewasa sedanwa enshada enwa enfense bia wo fi menfa info tapona bozo na wo ba shooters okay all right long distance okay then yeah we no yen sign enhwe eba no ya hwe sanitation ya hwe health yen hwe education ehonsem wo basic school wo GHS primary ewo ho na ne tebia tesen like I say ewo fine presby school
primary and GHS. Both GHS and primary. Ne wo Narabuta. Narabuta near private. Ne New Joy. Nesunia pay private. Right. By praise be no problem. The last 2 weeks in sooner to for chance and a abandon and they are still Omuntu Moboso. A dinosaur upper. A permanent Tinquadanico school. Yes, Omukobum. Said I got to pay for last time is BC ma. Assembly na Boboso. And ABIA saying CP. Okay, do I report to my assembly? Education. Train say response. Na ode ayeduma. Good. Oh, yeah, with Juma assembly member. Issue no CP. Na wako report. Na fe omutu hu anamo. Assembly members are no matena Juma di we so nyina. One of the things are omo are raising youth employment. Yako we electoral area youth employment at the same. Youth na wo ho no o ma dwuma ye etesen yo me da sibio maka sen ya kura no no be kire mu sen maka se me youth no edima sam no edimo because no me so say nka GMC e benin omo blast ya baby am ko committee ben class link omo blast ya na so mu tu mu dozen agena yeti itu na mo akon be 2 times e ko omo say Katimetile no untum fanyanka nti anamdoma youth no baby e bobo class e problem right ni baby o mo bobo jaze boy so no o from one am ye say munyunyu kakra because ma munye nyiji ma mo say munye baby o meye jumarja the problem pa o pa employment in the enkoye mami o military pa yeah. What can say ma hwe sanke de mo be kan catchment area no but anye successful ewo ho enom watumi ne wo ada asa unuanom assembly members a wo mo ben because enkomo ye di wa fidie so no e kire se ahemfo no bi wo ho a omunya eye pe quota bi a ye de ma ye fa nkrofo youth no wa adwuma mu assembly members no be ho employment bi timi ba say ye hwe omo electoral area ho na ne aye pen say ye nya omo ko ada electoral area e ko hwe say won be nya pacha woni unia no assembly members e din komo say so opportunity bi aba na omo ho no omo enya nipa o wo mmabunu wo ho nti ye mfrew me din komo na ano na nko yi ama enyanko ye muke bi o musinya agbotre wani da so a ewo kwan so se ebetimi akoye ede amount timi nyomu communicate pa nti eba no development ada assembly members ye no matena program so omudi adanse se bi o ho a omukosere asore na yabo a wo mo bi o ho a ye kosere mining companies na yabeboa wo mo obeka se obeya assembly member no wasre bibi efri a mining company ana asore ana ekuo bi ana individual bi ho se ye meye project bi ma wa o ma ye e de ama wa wani je ho pa we die meka se mo na die menye bi pa e bi e de wen bi ne oye committee mo boni ni CEO Kojala obetubo ho men okay na name inter group of company nsubo tubo ho men ansana Pentecost church awo brena jim mo subo tubi men ansana mobe kabi nsubo tubo ho men ansana mam pen bi ofana Mr. Bele nsubo tubi amen ji wana die etimi akaze ekwomo nchende a mutumi ya mame ba okay enti ne awakan nsuo na ye problem pa wo ho no mana na ye problem pa but what ni awabos ahodo be ye numu ase nan a mekan ye I say am a problem na solve na say Oliver Twist ye here more obi be dia masumje e program sutogum bi be na okase oba ya mam ne metim nyina ko bibi na wa ya mam nti okay na be don sen kwa okay o share the two communities na forming one electoral area omo challenge na omo how no ye pe ana say community bia won special how community no brofi today me jabako brofi today assembly botu ba ko men ba no yeguso ye hwe na
the light above because you been na light some new problem by na as a percentage be will be timi go so a measure na my fight na de meter na ba na measure na e bi mo ma no bi but challenging say na metimi aka say o pre community center wa na so pre community center o pre toilet in challenge ni ai ba ko okay timi ga say be ni di switching way ameka say be na team switching brofu ameka say na challenge na more than brofu yeah. Okay. Indeed, baby to say, oh, baby, a year, what kind of community center and tell me, Bisawi, oh, baby, a year, oh, baby, a year, social gatherings, ho. Because now, assembly member back when and I know can say, ne hose, or money baby, or Mushada ye, intino, a hawk round crofonia year, or mudi a year no quota crade, no mark ye, or honon so me won nti sa obo benya baby ai mo baby a ye kura na ye community center yo mo ye ni nyina ye pese ye ni nyina je o big yo okay big land wa ye pese ye community center okay nti mo nya develop ye na nso so o pese ye bibi wo ha pese ye bibi obetime aye bobo petana aye okay honorable ma mimi saw wan kasa as assembly member ede ne si wani so de ne da wakoma so pa bia ba ko ana mienu se wutumi yesa de no ede ma brenachim na se wan kwa assembly bi okura wani beje oda obeda obeka se okon no wako mrika no watu ade de makoma se de dos nti de di kan number 1 ye in community centers because me start to blue field na the makoma so pa some person me my platform na ka we are mesane page we are mebobo and the second so ye eduma sama me community omo eduma no ni nsu eto efan no ansa na yen road no nti sa for challenges na the makoma so say mango te mindumi ye we dey mesre mono pesa obo no mbo na mbo na there were problems pa okay we community center no ye community center no ebebo na de wen biem na utumi yes assembly member wakoma betoye me you take my some say ya kakana omujitum na catmentary anka wodi anka menye beje pa because it means that right and as metumi ya da madon anka madanya me ase pa na second so insuneto na utumi konko fifie no say utumi ya sa de na pa de anka no so bobo mi challenge na me hono de challenge ne bebre sa fo na maka na de nka metumi mi no na mi nsampa when nka menye beje pa nka medamada right honorable memisa we atama wo kan nyina minim se mehunu firi wo kasam se sa hode no wo ho a ka wo nko bi se obi akora nka wo beye nanso ai se ahode no ni ho me kasa ahode no ni ho a in terms of say yen share damma yeni assembly member development fund say bia we assembly member nti wo sikani fa na fa ye adwuma ni nyina twawie assembly koro ya assembly sika so de ye nyina nim secretary bi ti e bakra na ya prapere ye hwe de hia first de hia seconds ansana ye prioritize ansana obi atumi anya wugiri ise ebraso se o man Ghana ye dwen ho se assembly members ye bebo foto de amamo te se de ya bo foto ama MPs a MPs tim de ye mpuntu dwuma no mo assembly members nso no ye bebo foto bi sa de amamo nti common fund no ba MP de kakra wom assembly members de kakra wom na fe kakra na ebeka na assembly no anso ne central project bi opesa oye no o de ayeye sa suggestion we no what dream pair wo ho sa assembly member unua no assembly members etio ohene meka say 100% kami mbo mususu de nke yen honorable members assembly member yen de no do so in the MPs no because ejuma no yen e wo fom no yen mo pa right because MP wo kwa ko lobe daba no dabla MC na MC edi nim no dabla yen assembly members ntinka mesle pa de nkan yemum then the near priority kon ye 100% nanka for to no mbo bi no kan ye iskanin yeska no mbo eduru betumi dabo yen community no pa because
Azamba ba wo kwa wonam vom. Wo ba wonam vom. Munye bibia. Momo de mo time no mo anya motorbike no. Nya moto ne nsi otwa ahena. Okay. Okay. For the meantime na nka bia small car bia. Right. Ka betimi abo honorable members a. They work the whole Ghana. Na bia nimpa no so we Kenya no say oye djuma no mo. Na wo committee ne nsi otwa. Anya ba chese we say room quote. But what am I say? We dey wo Canada nka mususu de mpinfo wo Ghana e be sere de nka asam members yi. Women fotuo bia mu be du pa nanka wonchema communities no nanka anye stronger ye kwa stronger another ye kwa begi bi jana say ye ya manfo na dia de na pese ye pese ye okay ye kwa ke iska na yaye right right ka kametimi aka okay nti eno ya de a ujiza nka e ba ebeboa assembly members wa Ghana nyina okay ama development no akon akofo mama mampanyin no ne MPsa wo yen lecturers na kana yedin common bisa say one electoral area for ntamu tesan one of the issues wa yenya e wo ye program yi so ye bie phone line ankrofo kire o madwen say assembly member no kura okọ meeting kura omo ya mane okọ na ebesi wo kura no omebo ya mane ene ne ye keka ho wo de ne tesan bo assembly nipa no amane okoba o sambe boda wuro frɛ de beto wo manim sɛ ye call meeting no o mo se we na eba na we no ade we na eba se na ewomu se na ewomu we na beboa ya o mo bo amane oban dem dia ye bona na onye committee for na amane se bia dey na assembly se yen ye by ana make the assembly na ngasa entabia edu project boko no ne bia wala ifido go me predecessor ne edwuma bia oye me fido ana edwuma no bebe because olobe to obe 8 years and another 5 years and sana nti wakwa assembly wabaka chenze bia omba mame ba be school ana omba be ye we ya mame na time no so no man ya omba ka chenze bia which omunto right nti wona nana ne committee for nitina fom say na e bia assembly ne si obe ya me nti they ade ne enfonko ansa na woda ko oman fo nti misusu say ewom say ye baby wa ko promise wo community no na promise no ambema no just what disappointing wo communities no ba say o munim say assembly member de wo ni sika wo de beye mpuntu djuma no wo de ya ne say wo ye ntam gina for o mo ne assembly no ntam ndi dia o mo no beka no na wa ko kan kira assembly the assembly beka no na wa ba beka kira mo de wadwuma no so mo how bia ne ye de amount na wo de how no ko assembly muya ye o de be ma na o de aba beto mo ni to wo de ya no sometimes and me say sometimes me catch na me committee for no okay say bia see na assembly so be sometimes go bobo de will be baba bi dem ba because e bia day be shie no ne bi a working day ne bi no so bokwa sorry okay nti odu baby aye odu baby so montagne dia ne ma assembly man adwuma tempa wo pepa no so be ye adwuma no na so du da bi a na akoye se sunsun pe na honam ye mmere dia ne ma assembly man adwuma ye den me adwuma ye din o party ana wa promise o community say dem person yes ade we na de preko number ana yadia dem pa right ana bia wo ye wo campaign wa promise say dia me ba me we e bia de preko no wintimi anya wonam kra na wo fere ne djuma no so ne nya isikasam we asame ma na say nyama bi wo mbie so anche wo community na ya na yedin bi be kase bi utimi yedin na onim say bia kotokunu munye si baby wo yedin pa na manka na boa sama ne djuma yedin right ana sasa meka da wunye bia wo brɛ ase wunye bia utumi lobby a betando be 4 years na wunye project bia right okay ebusiafo baby a yedri ni ye ne honorable Theophilus Frank Roxon ena yedin komoi oye assembly member wo Breno Achem electoral area 2 communities ene form electoral area no na baby a yedri no ye makwan na waba so na waba de onabo abobobo so nyina no
bia na dwene afiri bibi so opese o twe na dwene esi so ana wo nsusu bi de bema honorable kwan ye obefa so a na de ye no obetima tu na namo na afa na ebeba mo a mo wo electoral area ho no ebeba mo nyina mfa so anope ye bia homa na tom ye obere kakra wo yanim na ya mo honorable nyakwan akwa ahomachi ya no free night eba ye na ja mo ho donti waba 0260 1960 62 0260 1960 63 0260 1960 62 0260 1960 63 me ba cho ofre na wo question edema assembly member waba na waba wabisa na wayiwa no kama ewo ha enom ade achen bia dwumadie so ne yeguso a ye de enkomoyi ma wo ene ye Friday ne ye boja ye entino ye bisa ye ne honorable assembly member Brain Achem electoral area ena adi enkomoyi ye hunu electoral area no ne haw akwan ene gutters ewo ho ena afi sanitation mu no nsuo to a flood na eba ho na ekugya bottles ewo gata na no ho no ni nyina ye ohaw kese a ewo eye Brain Achem enti kwan no kwan be na ye befa so a ye beye ewo ho 0260 1960 62 0260 1960 63 na fe ode wadwenkyere abo awuram honorable na ye transfer obi be frɛ no mimisa we so emfa enhyem na mimisa wo sɛ ɛde enso pa na waya sesi wo bɛka sɛ wo sɛ wanye bibia akora bi na wo kwa is okay if it's all by watumi aye we ɛde ade ba akora na watumi aye nka meka sɛ brofiedu wo ye den wo brofiedu na enyi bebi a yetumi hia te sɛ bia community center ana meka na asase se ya ye ground work no akapiles a nyame adom e behwe na ya tan rolls na ebia ye intumi kure infro do kura bia ye bobo so right yetumi ya ye yo ko mebo na ye ni bibia yetumi hia ba nyame adom yetumi ya plaster land no ma ye ye yi wo kura tumbo pete wo first na ye no ka kwem ba nyame adom ye sa de no okay all right I think say network challenge or say then I don't know call no enya okay network no any honum enti ama ye number ye 30 go ntino 30 go for almost enya sa challenge no I don't know why honorable okay on that note no it's unfortunate say yen to me I never won crop for engage but my yen wasam bena o pesa o demma odija electoral area for na fe ye no nwie na nya kwan ko home kakra meka ne se djuma som no munyim se me yedada basisi a me committee fo na is why me problem ebre free bi ebi baba bi namba di adente no ye problem be free bi meeting committee fo no mo ye 5 okay be free 3 baba bet 2 baba nti adwene bu e se wodwene de bu a ebi be ka se na mini ho na me ya we e sa plan na wo plan na se bo na wo community na ko ejiri okay nti ma to tasre wonde yenya eto abawi a was politics ni wobiem nti mesle pa de bena jim no blofield eni de kwanzo mesle se bia bibi na nti asia me create group bi me see vc something say something se mu bibi no ya nanan mo de mpinfo de betum na draw your attention na yenso yetumi apay we na ade precord ye na ye politics etwintwan wa mo dwuma ye nanan mu ana bi wom politics wo mo dwuma ye me dwuma me bi wo ba tama edwuma me pese me ye no ya mentumi ye okay ti mesele de o me politics mfim na community first ansana ya politics ti kakra makano no right community first ansana ya politics entino we ene afutu a honorable assembly member ede AGYN ene ye ko Brain Achem ene ye Friday ho na ye kodi nkomo no free but I say okay wo committee
subcommittee awards. Okay, uba assembly. Who committee bench? No, agric. Agric subcommittee. Na mo education. Oh, okay. Na justice and security, me chairman. Hey, and important committees also. Yeah. Important committee, agric. Education. Justice and security. Me chairman. Ne me ensa nyina. Dabi, justice and security. Justice and security no. O na ye chairman. Yeah. Okay. We dwuma mu no mo hwe security something saying. Oh, first na de na nyama ye baba this time nyama akofo. Security. First net say na say nso e. Say na first na volunteer no, but for now no volunteer into ama akonfo na akofo. Maybe na me ti bibi say binum say motor riders na de. Ami adoma Monday we meeting. Okay. Ti me de botum pemfo nim na ya hwede we about road sabra because me kwandra me hu bisa. Wo fa me kwanso ancha me kwanso na isusu ne. Okay. Eyi fo no mo fa. Hwa ibu onu wo load nkofo be fo. Na mba mi onu shefinfin na be matenechi. Ti sa issue no de. Na me adom Monday ya kwa me address dem issue na ya hwena. Adoba from me so me hu de we a. Kwan ya mo de be fa so. Yo, and nyame ya adom a Tuesday morning ya be fra phone so. Na ya hwe mo decision ana mo amobetu afa ho say security issues enye ni nyina na ye betim dia atu ba nia ye de to amansan animu a ebeboa no ye be ne sa na takwa so mo ho ne dem foreigners no mpo na hampa foreigners mo si ska no ayene ono ne we ya Monday ye be hwe na ye mo be hwe eno so ho asem ma me fo no ma be foreigners a be ni fo no ni gine fo unko country bia mo se Ghana ni se ska se Ghana right ti sa foreigners nso ye yana agenda ye be hwe na me adoma eko meeting na mo be come ya to South Immigration Commander don brena okay mo be brief yenti okay mate ni dem mo be ni nyina no ekire ye be fro na ye de ho nkomo na agrek nso agrek sub committee mo adwuma ne san agrek sub committee wo ye member e wo so no mo adwuma ne san sa sub committee no sub committee adwuma ne se bia wa ye fu e bia efu no e bia wo pe CDB ebia opa be ana ope ko bibia no bohu assembly okay ebetum ya bo okay ana ebia opese wonya na mwo bi no bohu assembly en chairman ana de ofana agric officer obetum ehia na ma opere de mo roda mo okay tin ye juma ye pese ye no right in this our committee no hwan no eba department na meaning say agric de automatic o mo so agriculture agric director was on automatic or so honorable members also was was so okay and education subcommittee no so how we a member oh okay tie no ya mo ye den mo de na mo ye bo education education e dey be a school program aba wo e be a teacher ID another be a school won gwa bi na ade another won books bi na ade nti I of an education director in the botu inima as a committee no na address na sana da ko ezeko no MC no nimpemfo na wogituma na the stamp is so na ya hwana okay ya say jumedi no oh okay inti mo committee sub committees no mutumi take decision na mo de ama ezeko ne funeral way a editumo no ano no inti ezeko jetuma ye de ye adwuma na ebeko general meeting okay in the decision no take no a chance free subcommittee na ba ezeko na general house and general house de jetuma na ye de ye adwuma oh okay na che say moa mo de boa inti so we assembly member anya say enwane say we assembly member wo committee so the committee honorable member be the committee so oye adwuma okay and me da say we draw my attention to that effect in the nyame ya adoma say the maka no Tuesday ya befro na ya track sa issue no wo mo sresra de any motor issue no because there is no single day
ye video we so moto issue no omo friend delivery so delivery for no mo so mo ha adwo omo so ahanti wo de nyame ya adwo se ni nyina ye moto for na ni nyina moto for nti ade che ye be fro na ye di enkomo e wo ho nyame nhira e bebre se ye to nsa frɛ wa wo baaye yo abusanfo ye ne honorable assembly member brain acham electoral area honorable Theophilus Frank Roxon ena ye di enkomo ye da ye ho abasisi a ye ba ye beto aso afri ha sciatica originator. na aha yɛde ba wiye no na yɛda aboafo ase Isaac Hardwares ekita yemu eboa edini dwa ewo ha kama na asem nyina ne se eba na dansie ho nema o ni nyina ebi blocks ahodo a ye ton watwa cement wom kama ne ho den utimi de si abrosa na edan bia eba na do ede bodan so headpan binding wires pickers and quality paint ni nyina obenya bi wo Isaac Hardwares obetumi aye estimate amount na dan no sie no akontem sanso ena eba no se wato nema ebro wa ho den so yemfa nkogyawa eno nso ye de bekwa akogyawo ni nyina no eye free of charge enti no hwehwe wo mochi akwan wo Ark City Aboso Road Oben Akowia Hotel 0244 11 11 53 0244 11 11 53 na one wono atu anamon Freedom Ark Natural Mineral Water ensu krogen ensu edwodwo akoma ensu emu ode nanso nye nsu bia na ese edwodwo akoma
enti no oto nsu a na wape ensupa Freedom Arc Natural Mineral Water ebetumi abo papa okọ baabi a yeton nsu bia obenya bi eyema wo fie ayi ase party ase wedding ase hotel restaurant ne pub ahodo nyina mu no okọ a obehia sansuo bi ewo ho ennom ye Sun City ahwete so drill master for ase ho a 0244534603 ene wo muntu anamo ebetumi aboa Starlink Internet Services omo frefrew say bomode na tumrike woni wo muntu anamo eba na internet a ahotoso wom obetinde ho atoso ade udwuma nyina ewo speed na eye adwuma abribia nso to awiabo eye adwuma obetumi afre wo mo na anase woni wadi dwa na yaba be installation obi di amount 0500 050853 Isaaco Enterprise ukita car na peso CC car no a car deco bia no eye Isaaco Enterprise ena beko ura hanoma yebema car na ye fefefe car mu ufa ene car mu tape bia Android de no ye will be hydraulic jack no 5 to 50 tons ewo ho enom original seat cover car carpet ahodo wiper battery 9 to 21 plate ye woni nyina bi ewo ho car no mu be hwam air fresher papa ebenya bi ede amount fire extinguisher ene car ho niam pi engine oil total shell ene seahorse ye woni nyina ebi hwehwe echi akwa wotakwa Bogos Junction ye ne Mobic filling station ne die nim hwepe friend 0550 251 600 0550 251 600 ofraye na ye no ebedi edwa ewo ho takwa nso aye municipal assembly da so agina mbo nka ye se wo madwuma ye fo no wo krom ye pese ye hunu ajapade bia e wotakwa hanom eno nti wo mo ba na ebisa obibia enye adwemone bia wone wo mo ni nkomo no kama na ma wo mo muaye na kama na aboa ma assembly na hyehye ne niema se be ya entamu ha ebetimi atumpon enti yenhye no nso na yemwa ema assembly dwumadi a wodie no enwie peye emfa ema wonom omaima anope yadu si ha DJ Ken eno de call Facebook no so ni YouTube midin ede OWOAHENE ACHEAMPONG na yadu si na yeda wase se Monday to Friday waka ye ho ama yedi dwuma babedrum pempensoe na ye kwedie na ye kai wo se yede nwom papa ebrew abeboa ma wadwuma akonkan ti anopai wadwuma mutesen yede nwompa ebeboa ama watuma ye adwuma premoto a ye befa eye premtobre kase bo donko pepepe sompa nkomo ebetoa so ede amaw nyame ya adoma adechie kwasi ade wo ye nimu yi ugidie ne sen ebeba so yede bebrew ebesua de ebekire gidie ahodo na yetumi akoye nim afei yaka yeka ne saa na yeka aka se oye sofo ope airtime wa preachi oye dwadini ope airtime abo dwade ho dawuro ana adwumade bi a wudi NGOs ahodo youth groups ahodo ene akuakuo nyina se udi dwuma bi na opese yeba na yebebo ho dawuro yebe cover eco news so ye cover edeko eye TV so ana dwumade bi adema wa yebetumi ade o ye graduation ni bibia private schools ahodo mu dwumade bi a mudie no oto nsafre ye na yebetumi ade ne kama ede ama enti no yenhye eno enso maka no awie no yadamu nyina ase ama mummo ene tia no pay na ye kan sa na ne korakora mu no se ebia o pese udi dwuma bi ewo ya fidie so a ya bie ya pono no ato ho abere bia ubetime abaha ene ya bedi dwuma se ofiri eye krom commercial bank na eba wanim tenten so sa ye low cost China for warehouse na low cost no ye ne wo mo di animhwe ye ne eye short body office no so ye ne no di animhwe obetime aba na woni aba bedi abrosana sister no ton fruit ewa animu no sa abrosana se pe ena ye wo
wura mu a wobɛba abɛto yɛn yɛno ɛbɛdi dwuma yɛda mo nyinaa ase sɛ mo ne yɛn adi nkitaho ɛwɔ hɔ ama bibia ayɛ kama sɛ ɛkɔba ne sɛ wopɛ sɛ wo ne yɛn adi nkitaho bi a wobɛtumi afrɛ yɛ number wei ɛso 0500 050 853 0500 050 853 yɛno bɛdi nkɔmmɔ ɛka ne saa yakraw